About to remember some celebrities on a day. Fitiano Pia Kusi and you may say in Cancho Sano pay. If you want Tiano paper. Or just a bear side, ya Quaqua Kusi. If we are being it in and so about the bar. Nothing in a moon, you remember baby in soon any form. It is said Yendre, you know, or Tressem Yahu do be a sap pepper and a bay and net. Now soon ye puya man tem in and in soon any form. If you remember Celebrity Cofitiano Pecusi and you re, what are Romano near the woman bono, your day amount. Fay now would if you didn't to answer higher and kind 93 or 3, you made you the match, me or frame or bo ba or furi amount for. Yeah, more chain, I feel more quaba, and from Rashuni so. Ghana Adisiye, a boba of a amount for Emamo Achen at the Bar Ahenkan 93.3 FM. Listen, every man for himself, but you never. I'll say then. Every day. Show me so much mercy and grace. Yes, I try to. We about all foul Bible on our face. Fa ubuku na enra. Ochro assembly 2 mono. My catcher will say now what you we or both one was some de buy ye and say. Onyankopon kasa kyerɛ ne ma ɔsese wo kwa koko bisa won se omodome ana and I am so much sure say ye bia homa na tum ana se ye the microphone ba won nkyɛn ne ya ba bisa wo se odo awurade a I know say 99.99% ebe kan kyerɛ me say yes omodo awurade. Say ye ba bibisa wo se wo kwa sorry a obeka kire me say ane okra de asori ne wo wutu mu ye wo wutu mu enti wa bem pa uni masori ne pa good anopai onyankopon se wo kwa sorry eye si ye bibisa wo se wo do no eye se ye bisa nipa nyina wo wiase na nipa wo wiase nyina so mo do no awurade a eye na mum enu nu nsi hɔ a ɔdɔ de adwuma ɛwɔ ho adwuma kakra bi ɛwɔ ho a onyankopɔn pɛsɛ wo ene me yeye na ye no emfa so mfa mrɛ wɔ no o na mum ɛbɛsan de mfa so de abrɛ wo a wo yɛ sa adwuma no ɛne sɛ ampa sɛ yɛ dɔ no a ɔsɛ yɛni ne mmara ensem ɛso. Is this enough or too much to ask for? Yay. We no bibi bebrebe a wuntumi enya na. Enya wa na also do no. Ani enya wo do ne dia o se di memra ensem eso. This is not difficult. If indeed we claim say ye do ne dia. Enu nti oso kwa kwa kire wo mo na awotwe we kwa kwa kire wo mo bosumi we kwa kwa kire wo mo enne day a me de be che wo mo ne se omo se wo mo dome enu nti wo mo mfa wo mo kwasia da som ni agro omo mfa wo mo memene da som ni agro omo fia da som mo mfa ni agro ene efia da bia Allahu Akbar mo ya de onyankopon se nani so de mo ye ni nyina na mom se ampa se ye do no enu nti ye mfa ye som ni agro de a
ɛne ne mmara nsɛm bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ yɛdi so. So in the book of John, chapter 14, verse 15, the Bible says, and I read from the King James Bible version, if ye love me, keep my commandments. If ye love me, keep my commandment. If you love me, keep my commands. If you love me, do what I will do. If you love me, don't do what I wouldn't do. Niamenye no enye, niameye no ye. Sa wo dome dia ene hwemi nwan. Sa wo dome dia ene udi boni tia me a. E wo sa we yam hyew. How would you know say you are sinning against God? Obeda hunu say wo ye boni dia tia nyame. If you read the Bible, it is the Bible that will help you to approve yourself. That is why Paul nano or katre and krofwa no more can unyamia semen say study to approve thyself. You have to study the word. When you read the Bible, when you are sinning against God, the Bible will bring your attention to something that you are doing contrary to that of God. It was a sawo domia and ye di me mransam so. Mransam is saying, or say do yonko sewo ho. Love your neighbor as yourself. Obibia odo nyankopon no tumi bi ewonimu biribi srunku bi wonimu odo aba edo su bebre a ye bekinkan bi amayetie. Onyankopon sese ye dono a ye ni ne mransam so. Mransam ne doso. Men kom mransam no a ebi e wo Bible nim. Anopa ye Ghana for. Anopa ye achemofo. Anopa ye krobofo. Anopa ye igbefo. Anopa ye Muslim for. Anopa ye kuapem for. Anopa minumi enu asem ne ye beka. Whatever transpired in the days that they were typing down their old book down, but today we can attest to the things that we see physically. And until no one yedi betu yan hofo, awurade sese wo dono ampa. Udi boni atia no awaso yam hyew. Sa wo ye bibi de atia wo nua na nya de papa awaso yam hyew. Anopa yi sa udi boni atia wo nua sika bedi wo ho. Listen, di me mran nsem no so no o ka asen ka me ba be ka kire o di wo na anyway journey blah blah. No. Yemra everyday life enema yeye adwuma yewom obi sika bedi wo ho sika ne nya wo dia ade na apese obomu aba ye bisa wa na ato anansesem eye bone se wo se wo do awurade a e wo se onyankopon honhom ebetena wo mu na onyankopon honhom no edandan wo eni nti se ufom eye bone ni mpa a wo yem hyew na Bible say wabra Peter ogina nipa dom anim na oyi Yesu Kristo ma ye no enam se na onyame honhom wanimu nti owie ye no onu ne ho na Bible say esunye anopa yi se wudi bone na unya nu ho uye bone atia wunua o keka wunua ho nsem bone o ka nipa tiribom ugu nkrofo aware o se asumdue ene yesi ye baba ye voters register se onyame honhom te wo mu a onkosesa minor eya wagene say ye politics but nya wunimu say ye say dia onipa eye bia na wobetwa. Whatever a man soweth, there will be a day that you will reap. God cannot be mocked. So if you think say Adwuma wo ye no, it is not in the Bible. Adwuma wo ye no outside sorry. Eninti no nia wo pe bia wo be ya. Me say enu ne adwuma wo Nyankopon de ahye wo nsa a ubebu hu akonta. So if you claim you love God, we a church elder,
woyɛ deacon ɛna wosan ɛyɛ NPP chairman, wosan yɛ NPP secretary, wosan yɛ NDC chairman, woyɛ NDC secretary, organizer, youth, whatever position bi ekura wɔ no, woyɛ kristoni ɛnu ntia wɔ sɛ wosuro nyame na wo nante o nyame akwan so a wanam ontuo nyinaa no ɛwɔ sɛ wo exhibit the Christ like in you, and you have to show the love you have for God. Obi a ɔdɔ Awurade ɔnkɔ so confusion, ɔnkɔ so sankrɔfoɔ ma ɛmfa mo ma create confusion ɛwɔ abato ase. Madam, sɛ wodɔ Awurade a wo ba no onya 18 years, wobɛnya ayam hyehyɛ bi si me yɛ bɔne atie Awurade ɛne ntimi bai me ma ne nkɔ, because of say yɛnɔ Awurade yɛmu Awurade yɛnsuro no yɛmfɛre no yɛnwene ne ho koraa na onipa da sani ntimi kɔkɔda ne bɔ yakyi ade akyi ya na okura microphone mu yason dem we obu nyame omu no onsuro no ne yɛpɛ ne yɛyɛ nanso so yɛwie a ne nyinaa mu no ne abɛka kyerɛ ne se yɛdɔ no ɛne anɔpa yi asɛm wɔ se menka nkyerɛ wo ɛne sɛ sampa sɛ wo se wo dɔ ne deɛ a di ne mmara nsɛm so. Ne mmara nsɛm ne yɛ dɛn sɛ wo ne nipa nyinaa bɛtena asomdwue mu, sɛ wobɛdɔ wo yɔnko sɛ wo ho, sɛ wonya deɛ a Onyankopɔn ɛnyɛ, wonyɛ wo nua bɔne, obi sɛ da paa yɛ ne nua bɔne, ɛnya de papa. If we love God, sɛ yɛdɔ Awurade a ɛwɔ sɛ yɛdi ne mmara nsɛm ɛso. Sɛ yɛdɔ Awurade a ɛwɔ sɛ yɛdi ne mmara nsɛm ɛso. Sɛ yɛdɔ Awurade a ne honhom ɛyɛ honhom papa no ɛbɛba aba abɛtena yɛ mu. Ne honhom ɛyɛ honhom a ɛboa nipa no, saa honhom no ɛbɛba aba abɛtena yɛ mu. If we love God, we will not sin against him. Mark chapter 12, Marku asempa eti dun mienu. Enyimu aduasa kopem aduasa baako no. Meme kenkan brofo no wa ha. King James na na yɛda so gyina mu. Ɔse, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart. Na wo bɛdɔ Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa. Ene akoma no ni nyinaa na yɛde dɔ Awurade ana? Daabi. Enya akoma ni nyinaa na yɛde dɔ Awurade. Yachem em sɛ yɛayɛ na busa ɛne yɛde baako ama Awurade ɛna mmienu wa yɛ nkyɛn. Nanso so Awurade asɛm sɛ, and thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind, and with all thy strength. This is the first commandment. Into a person for because the human being you see no comprises with the body, the soul, and the spirit. I don't say all the heart. The heart is the spirit. That is why I can kind Bible now. Or say, and those who desire to serve the Lord or to worship him must do that in spirit and in truth. In spirit and in truth. You should be able to convince yourself that what I am doing, I am pouring my heart out wholeheartedly. I have no stain in there. And thou shalt love the Lord. Okay, in kind Bible, and even in law, uhunu sha no is a binded thing. Sha means you have no option. You have no second thought. Sha, if this is what you have to do, then you have to do it wholeheartedly with your heart, your body, your mind, your soul, from the crowns of your head to the soles of your feet. And once say osum nyame ni biara and nti de ye no so Onyankopon so de pen ne pepe beto ho ye nyame som a ye siese ye sumi no ye Allah ye ne ye siese ye muslim fo a ye se Onyankopon de pen ne paper se Allah or de pen ne paper e beto saa wo som ne ho a why we are ye best score 0-0. Why? Because most of us, majority of us, we are not serving the Lord
with our whole heart, our soul, our mind, and everything. The moment the Bible will talks about mind, mind, niyama ye dwendwene ho abiri biara. Wadwen. Ode esuma ewurade. Onyankopon no moaye ochena ye besa baba betoa so ne akirikiri mu kama de ama. If you love God, keep his command or commands. And hane na me de no. O say and thou shall love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul. We no ye be fa no one after the other. Na ye di mu nkomo. Thy heart, opeso o kire sen, thy soul, opeso o kire sen, and thy mind, opeso o kire sen. Ewurade hia onipadua no enyinara. Anything enkon kontina son dem kwasiada. Na ankoye ewurade na edwoda. Odi onipadua kɔbɔ afɔre. Ewurade a yesom no oye numkuntwefo. Oni obia nche na ni onyam. Ewurade nka yen ho na ono momo ayen se de daya no se ampa ye dɔne dia ene ye ne yenua no ntena yie. Enhia wunua na emu na ne tie dwe. Ewo sa wo tia no umua no kra. Uwia no akɔ Kenya me asem na yese muwa wo wura mu nya bia na wo fie. Usia nipa ni bi we san ho a one na etwe manso. Uwie ya akɔ Kenya me asem a kire nipa foforo. Hey, you problem oh. Elle problem. But Ewurade be ye boafo. Kristo nkan ye ho. Ono mo aye osofo bi ni nam kurom ha ohia wa ne tisisi form sa na watwam. Owia no akɔ eprichi na mbisa na me de mi hia nkwaje ni bia na. Eje mama wache a. Yes abo. Awumpo moko de. O Yesu adaroma bia fine na nso e. Nyame adome nso me ho ye papa. De o kan de no kre. So for us I'm cram young. Well no. Ohia wa ntisi de na form na okura key be wo so no. Sa na otwam. Na otwam. Na otu nyamenyom. Otu nyamenyom. Na obi atwam. Me meso wa ne ye ma mi jai Pentecost no no. Otu nyamenyom za na de atwam. Na ko. Wa ohia wo nipa no nche se wo. Da. Otu nyamenyom wa zo nipa. E ka se. Nyamenzu hu ne da na de. Nyamenzu hu ne da. O hu ne da nkaza no de ewu. Ungwa na ni na hu nyame da no. Odi a odi wani hu no. Wawu akoto no. Usia no ntiti fam wa watwam. Bi gwa nyame na gina ho na. Bi ani nyame mpo na gina ho. Because o kan Bible say moma ye mo nipa say ye nsuba ne ense so. And nti usia wunua wa hie nyame. Na nyame ni wa hia ni. Ko hu nyame wa ti abo abogo hwe nyame. Isu afọ gwa hu no. Mesa nyame so wa no o me ya na ofie ho. Wa de he baba o wie nso no tia no awu a. O mfichiro gra. And I'm saying, or sounds here Pentecost dickness. I'm sorry near the becho. Yeah, the chair no. That's sorry Dawson. I'm sorry Dawson. And the chair no. Because nipade nyame no ya na etitia yo. Ye nyame so minimum said ye. Nyame na etitia baby. Nyame no also no see from ha no medidi no be bon komo. Yeah. Or say na enano Yesu Kristo ni na suafo ne na mo ka kire mo se accommodate me mama maduane. Me dad deja mo mfra me ntoma me da fiase obi a mesra me be na nyame ka se go to kinta kufra no vanya and do okay sanse me no say won so kasa o breben sa ne me nyina e no ne nam breben sa ne me nyina to aya mua o ono o ka kire me se wanya ama wunua no wanya ama me so enti ya wo se ye hwe ni yi o ye o se ye hwe ni yi nipa de eboa wo se oni nipa na ho kire na betumi aboa na aboa no enya se enti nyame boy bebre no sei ni bia but so for moi the obey no grab adwene ho anzi ase ase so for trimu den so for trim den so for did you know church member I go no pe baby dia kowura hey papa so for asama so for bi na no aka kire won oh yeah but yeah mema you rain so mfi say asofo nso ye nipa oh yeah we ye nipa but who say enipa oni di so ana senya ko obo mu gro no wa moye na obon funtu from zanka wiase nka bare sanka bi ahye bare obema bi mu akomanima chen bi
what I say anything obi nya asem na dia akoma obi say so so nipa no watena ase no wakana wa solve asem asumbiaba ana asem betumi esi egina ha na betumi ayere gigi ba oba ku be pie bebi abade obeka no okan ya na ha edin saa na ono sunya jese nyakopon wa ma na saa de no what I say nipa no yo ni so so we so for there so yes so for the highest rank because unyame abubi bible no gra say so betumi di so for just say o fie wi answer wa be so for nyese bia we she obi anim say we she okurumo wa unya o ba ya so yes so for na o be preach you asan ko she ya obi o mo beti o de no say wo she kro beti ba obi su be fa no say na say akọ so she e na o be ka chem say mi nja wi num na say o si wafa yesu yes na bible say obi banyame mu anu abe ya abode foforo na ade oda so kutakuta mu dia o die ni mu a na je say me banyame ni mu a me nya abode foforo na so twa da pa Fred didi atam hu obi anu didi atam sia na o ma sa abo o so fo ye ni nya nya nzipe ye so fo de me de minimu wo so fo diem ni say so fo na hwe keka nipa bom e de ni ko nyame a we asori bi so fo na nka na create confusion so fo to ti si mai so riom we eno ya ne ha won o be ha me pa e bi kura ka o na be ware oba no wo za e hon mu o so fo ase ba so fo ni ti o de papa o za so fo be friend papa ya de papa bara wa riom from sad yenye but before be so fo no we say e ne ntia but before be so fo no kan tete no say no ne ye pa anka wo se wo ko hye obi na ase na ya tetew na wa tetew onipa na akɔhyɛ ne nanse ne so ɔde ntete papa na de ma wo but ni wan wi ya na akɔhyɛ duabɔ sɔfo bi na ase ai ɛno so na ɛyɛ saa ne su ne ban na ɔde ba be impact sɛ de ɔyɛ ni bia na wo so enti wudi akyire yɛnkɔ ha na mo to ano nti ɔyɛ so hu na mo tiam preaching ba to bo ase ya kama ni party no ya ɔka kra won dia so mo ɔka so de we obi atumi ga bi but ebi mu tira se ya bi sa nti wuchiri mu na wanya bo nti wuchiri mu no but ya na enyo mo a obi o ma onim kan but obetumi ya kan se de o kan yi on ti ase nti wo nyame ama o sa adom na o de chirichiri nyabo trere kasa wo dey say one lie kura na obetumi chirichiri ma so de hu dia aso na yapon a enye hwe aso de bi ba na asofo no so bi wo ho no mo a omu hu se enne church members aba so pe na say bia program bi ti say yikwasie de ya ye be call manager so ne sofo hu say dom abaza no o na be ginam ewura de nyankopon o firi here so ahenkan fo na ne nyampon say suban na wa sofo bibire no na enye omu hu nipa na o ma ya I mean gaga ba e de no onipa na wa ba wo ho no wati wa asem na wo kan wati ati na sa so nya obakofo ne ko aso se ya de bi obakofo ne tumi ete dia na so de ezi ade obi ati jese obi a wa so wo so no go ene wa nkwa so kwa oti wo radio so oti wo TV aso o dan echi social media so yi obi a dan echi aso ta ho o fe dwomu a ni Bible da de preach mi hu obi a o ya sorry a o book bi on na tworo de enti se wo no wo se wo do nyankopon de a e wo se wo do nwia. Oh yeah. Because me I don't see why ube sign me. No wakọ say okoka nyame asema kire onipa foforo. So, me am entiase o. Na won hu bi unji na do no bu hwe a. Obe ya oden. So is on so esan hoko. O ja no hoko. Enti mo bi no do ye ho na entumi mu ayen. We say good morning oboba TT and your friend, or say friend TT. Kufi ni mo en wo. O say I like your show off. Greetings and come in-law Emilia owo abo. Good work done. Yeah, that's more fire. Mo di bia fire burning. You just to ha no mo ha ba be do mo ma ye. De bia fire. More fire. O fire we zo a nko a. O fire we ni esi bu papa wa tan. Ono wetie fili. Wetie fili kawa akawo. Sumu na be hyehe wo. Ka kwa ba faso akofio. I see. Enti ye cheche kofi ni mofu nyina. All right, AJ Fire Cobra. And I only by papa in nam. Me no. Oh, okay. Any among Cobra. Ya kwaba.
abusie chiam na no pema obi akwa ban from Brian 93.3 FM so mena so se dia godie mu nsem ebejaw enaro pay o ma chi show no enso eso na febia ekoye di mabusua koni ni na yake antuma e de aboni ene e de nsem no e de eba bejaw ene aropay fisem no bebre enso abebedani akwa manone e de manone nsem kakra so de techiri e de amount na no pay eye Joshua Kwabena ajenim Raymond asitetete e boa enaro pay na fejuma de kese no abawa kwan mu kam ho e nyemfa sada kese en confirm Jubilee Hospital down no pay Jubilee Zaman kan fenche se hododo a da wani echemu o wona so ye na fe omohwe endombo na bibia enkoye papa enso emfema sisi ensuo tuto eni ti be hu na obi a sebsebio amo epre omuhwinim obi a etie ne ya dani echemo Jubilee Hospital aso ye na omo hwembo na fe bia enso nkoye papa emfa ema like boy to no ya diaba we eye ochamodin wana dwumade bia peso ye no yebetumi abo na fe bia so akoye papa ediama bia na opeso ko check your blood na hunu se bia e anase o positive o negative na de ero betumi abo ama ndu ani diem no bibia akoye ediama dia na se Jubilee Hospital so ye na me kamfo enso ediama pharmacy no ya diaba eduro bi ekotwi ko breman ni na etuntum bia dani echemo ewa Jubilee Hospital so ya obenya bi enso atona fe bia akoye papa ediama enso tuto apimfo ne antenatal care opese odani echemu kwande na se Jubilee Hospital so ye na se me kamfo edema apimfo no ko na kwahwe widiem sede beya obewo akwara no ba no na so jana so ye papa na bia so akoye ediama postnatal care no enso ehormo edema batanfo ne monko na fe woyi na deni na polio edo no eribi be so akwara num sede beya honde no ebeja na so ye papa enso ede ama no ochamodin theater ye de aba play udani echema na se sedwi bia enso ye ya na so ye ebia oye player unamu akwa kobu edipene ese obetumi aboa na fe bia so akoye ediama so person say juni kwande a na say Jubilee Hospital so ye na say baby a enso edi amount sebio odie no goiter na say kompo na show minim oba beyi edi amount fibroid oba nini na doctors ebehwe na fe amadi aboa na fe bia so akoye papa ade amount ene anopai I clinic ne so ya de aba wani hu nsem bia de da ni echema Jubilee Hospital so ye ne yenhwe endomwa na wani hu asem bia yenhwe enhwe na bibia enkoye mfama ode no aye glaucoma anasa wakofum akodoma champum bia jamwani so ama oni aye kokko da ni chemu ne yenhwe mbo na bia enso nkoye mfama emfa nsam pusa wani da ni echema Jubilee Hospital na doctors amunimu eye papa enhwe endomwa na wani hu asem bia omundi emfa ema dental clinic no so e dia ba wo se dwumade bia kaka ye hwe etuase enso e dia ma bia na wo se eya oya opese otu na wo si fufuro anasa wo dia no kaka da ni echema Jubilee Hospital so ye anasa wo se no ensiwe bi ye eni ti opese otu na fedi siwe bi ya ni na Jubilee Hospital fo pen for ebe hwe abo na fe bia so akoye papa ede ama na kana chano so se dwumadi ama bodi ana sanya na ama bodi ni na Jubilee Hospital so ye ana ye ko akwakotu ase na kai na san so chano so se odani echemo Jubilee Hospital so ya health insurance se ya bande se ya private health insurance no nini na ye beje na fe ya show na bibia so akoye papa ede ama atemoda abo kwampon so a ana se butu uduru Amantra bridge ne so a Jubilee Hospital ye ta ho se tafa oni mpinfo ending komo 0244 575799 0244 575799 0241 784645 0241 784645 Jubilee Hospital number and anopay me come for enso ede amawo dani echemu ewo odi electronics anase odi electronics yes odani echemu a na se okope TV ato anase ope air conditioner enso ena ato dia na se odi odani echemu do so poni ni na ye dia ba ne bo no enso da form se boko ye fridge ena pato anasa ope washing machine enso ato rice cooker ope bi ato anasa blenders ena ope bi ato dani echemu na so ye odi no enso e ceiling fan anaso se eye eniema ka chire bibia de home appliance bia ope bi ato no odani echemu ewo odi electronics a enso benya bi ato anebo no eda fom se boko na de edewu kra se okoko piemu ona so ya bia na ade no 2000 Ghana cedis na sumprempre 2000 bi enso botom obetumi 2000 na the fridge na ma
na de kofie 3 months time na so atua ne krankra na otua enso de awie wani so beto no na so ato ne ma pi ama bia nso akoyi e de ama oni mpenfo ni nkomo 0550 900 600 0500 900 600 eye odi electronics na ma afre na wono edi nkomo na fe bia enso akoyi e de ama Odia no aye DSTV na ope biato anase multi TV na ope biato Star Time na ope biato Canal Plus anase AD decoder dia na se aye Festus Enterprise aso ye na me kamfo edema na no pay upe TV atonko a anase upe DSTV decoder no bi enso ato a dani echemo Festus aso ye odia no aye Hisense TV na ope biato Aseno LG anase Samsung no nini na Festus aso ye na me kamfo edema air condition ana opebiato ana wo de no obi de daba sai ene ti pese osiesie no de achi a da ni echemo Festus Enterprise aso ye na fe ko bibito na bia enkoye enso emfama wo DSTV aka installation no anasa multi TV aka installation no anasa why bibia wie na so credit egusu na sa amount mi enhwe bi mu a Festus sesia na on recharge enso emfama odani echemu ewo achemodan ye ben eye tumasi sport no anasa ye de no ene di nhwani mu ewo achemodan sesia mprempren de ye friend Nanes Palace ye ne no ene se di nhwani mu ewo achemodan one Festus edi komo na fenkoman de aka cheni na one no enso enche 0244-515-849 0244-515-849 0269-305-785 0269-305-785 Festus number wo frena obejo so na febia akoyi ediamao Ramen Babrin Salon send down opemi kan fanche we be ma ne oba ko kwesiesie tire so ye post ni doctor ni teacher ni kwani school ni okwa nini na obesiesie tire kama enso ediamao emfa ho eni etire bia peso ye bia no Ramen Babrin Salon aso ye ana me kamfo edema endano pay emba ne titiriu bia na oye pem peso twase ye fene pem cat okwa omo ehwabo na fe bia enso akoyi papa edema achimoda Roman Johnson Mr Sintim ni fe ni champe NSC butu aboabo ene ni patem enso bompa Johnson na uduruwa obehunu Remen Babrin Salon na fe Rasta no ma hwese si otiro kama enso edema 0208 400859 0208-400859 and that says 0552-716777 Remen number afra omo Josuna Fibia akoye adiamao eni anu mienu anara pe obeti enka no Mauli Butu midin di Joseph Kofi Ejiwi yan mienu na akabomu a ye de nsem no ede brew ene anobai yan sha se na fe no ye di komo enso djumede no so enfama mo nyina de yan sha se enfamfri Ashanti Gold Sporting Club enso mo me pa chobe kaya the year 2022 anansem bi enso ebeto dwa GF no edi allegations pinanso etibo Ashanti Gold so omni Inter Allies akwakobo game bia na chese match fixing enso etimi epiemu ewo game ni mo enam so am Ashanti Gold boko no empenfo edimotium from the Ghana Premier League so omonko piemu enso with the Division 2 ni mo na afi omonko ye djuma na kama hono na ye Ashanti Gold ediko Division 2 no ebufo bayama omo se leg no omo nyakra mbo bio enti this season ya dia Ashanti Gold omo mbo competitive games enso ewo Ghana reporter pa ene se Ashanti Gold team no edi announcement net mi abase nyankopon ya atoma 2024-2025 season no omo returning to competitive football na afi Ashanti Gold asanso ababi ejuma no Ghana Premier League ni mwana Nyankopon Adwuma na games outdoor egua ni no say ena besia ko Nations FC ebesia boboko efen Acalons edi aboni ena afebrekum Chelsea betena fi woni Kumase Asante Roko game no enso next game a esebe todwa Kumase Asante Roko enso Legon Cities etena fi woni Great Olympics ena webo Heart of Folk ebetena fi ena Diana Stars wey kankano power game na say no bad dinye papa so omono enso ena ebebo enso Ateman betena fi woni Bibiani Gold Stars enso Beche United netena fi woni Carolina United enso ebebo ni Mediama etena fi ene LTU edeboni SC Samates ebetena fi ni Bofakota no abona fi Dreams FC no enso ene Heart of Lions enso edeboni wey next fistesa na se etodwa ewa Ghana Premier League ni mu a yede mu enkomo no edejaw ene anopai yanda so njina Ghana Premier League match week 13 mo ne yenti komo fama mo onim se atia
weekend way and games no 8 me abaso sena eje enso aboboso kama dama no na heart of folk unim so mbeton sa eda fre Adwuma Stars no matimi abo Accra Sports Stadium na sa game no endra odo ni chire mo pobiman a ya dia training koso dika Abubakar Watara na the boys no training no chenche pon mo ye ne nyina ne se omoso ya mo hwani se omoso omo previous game omo boy match week 29 ma omochi brekum Chelsea bomb economy and Chelsea and to me anti economy no training no eguso koso pobiman na ebeto so na fe no ma hwe se sa omo winning ways no ombetimi ato so ye din komo no ediama mo yenyina wani ni komo fefri ato football kuruma na se report efimu eba anese kasamafo enema hato football kunu kwame opariado na obecheche nsemu kakra nini na brante fane Salifu Ibrahim komo akra enese wapai edebeja brante ba bepimo hato football kunu wabonu modi ye papa MTN Fake Cup waje wasanso waje Ghana Premier League wadana ne remu Africa kwabwa ama se wakonkode de ma hato football kunu ye pa empempra me no kase de ne contractor onu amwo season ni kona wie pe na se bibia enso asa wo hato focus ye na report atodwa enese kwame oparado se omuguso a omne akwara eguso edi nkomo no mehia ne ye papa wo hato football kunu mo eniti omne no edi nkomo na mom de ama contract no extension akwa cheni na enese sika pudo esa brante epesa oje $20,000 edi gunu botombo sumi bia no o se wo soro dodo eniti no ana mo hwe se omne brante bedi nkomo na bia towia na se bibia enso be koye papa edi amomo na no ana sa report atodwa enese mediama enso ene na machechire ene brante egusu edi nkomo se Salifu Ibrahim engine tum na fe ombasan contract no enfa media bobo na $20,000 ne de ama prepare so metumi atua enso na ma branch for Salifu Ibrahim and na no pede mu nkomo no e de agao. Still in the Ghana Premier League match week 30 Asante Kotoko almost ever travel ako brekum namne brekum Chelsea enso akwa na onim say team no dia Andra almost ukopiomo adako jachia training so na Friday nyankopon aduma Kotoko be on last training enso ewo adako jachie na Friday no mu yo training na omasanso ebuke fa kwa kopiomo ewo brekum na fe omahwe so almost kwa kwanto to kama na fe no match week 30 game omene eye brekum Chelsea pepo no eno etimi akoso na eno na reporter efi Kumase Asante Kotoko mo camp epa ene se mpenfo tenase din ahwe omsi ye wo 2 players bu o camp on ma this is no modern pono enso elfom tinyankopon adum na se season e period ya Kotoko team ni betimi ahwe na sa 2 players no ma flodiamo enso de mo team ni mo Augustine Japan o left back no One papa, your friend George in Feg, 2 players winner, reporter if you Kotoko camp, Panese and Penforshire, says season query ya, on Betimia Jomoquine and so the free Kotoko team no emo. Yantin Simo Chamadan Kotokuras na Feni Komo and Famo and Nano Prodani and Remoandra, Kwabena Jenim, Extran Gemuno, or Kwahumano Swedin Komo, and a Chamalin for Dano, and as a Bobo Qua, a Kotokuras ladies no Enedia, and no Edin Kumaka, and our Panu Komo to Trimono, and as a Kwabena Jenim Ebusano, Saudani, Echemo, our man football. Boy AC regional nese Kotokuras ladies etosumi no enso league table no so na no and panade no kuma kadija ye o se eyeye papa so mo tosumi no evision place awodo no bi omu a last season omu jamu and my premier teams ni bi eno sika ho and team players ni be inexperience ne mom omu go so boabo no se de be next season no and abekoyi e de amom. Oh, I think a very good preparation for ladies. So, basically, last year, you call Middle Lake, Chibi. The Middle Lake, yes, for two players DBB to the previous teams. The last year to be qualified. And my age players DBB, Jorida. You were there about 8 players about Premier League. And this year, so you look to for Flokakra. The whole thing is about developing the ladies to the certain level. I'm also very professional. Matured. We am commander Sechema Linford Eddie Ejana on Fensiwa Odani Eremu on table Sudana say root ladies for Eddie Kind with a 28 points with to Kuras for no Tosumino with 24 points and into Komaka and so DJ or see a few of the root ladies almost and qualify the next season Bedruno yes and place now being say Abenquano and into Bedru and the next be able to be and so Eddie Amam or senior place in Biomoa only born and so and on by and into Mugusu prepare ye at their facing next season.
I feel we the good sisters to be qualified. You may congratulate them. We have a show of goodwill for a moment to qualify for the previous. But the Kovac ladies, this we have power, but I think yes, she teams being the sisters there to be a show. But it is a very young team. You prepare for future. I believe that is a very good exercise for the season. No na boboku a e friend Kotoku Rush ladies boboku no ayane de ane nkomo na de agya ene anopai owie ye pe ana coach a ono so only D team no papa friend coach Stanley Diodu enso edi nkan pino no de asedan ko a ana ode me nyankopon se nyankopon boamo na ode makọ na ode mabasum de miantie nkomo a coach Stanley enso edifa emba no ehon nyame eden estate no de ewie no kre bosumi mi ntani mo ma yifi oda na nyame ahwe so ade fi ene said ye leg ne ko e sedan ye de manya me di second and I think say enye bad ye nyina ye ni anje say nyame e man ye ka position no league table no be to so yi na ohwe team na odi first na o tai high fan last year say o high fan you eso sela nyame na ya adum yi meji nyame aduma wotumi qualify o ko ye de bible e kai na kitu betumi atu region for the next a fire that one my na have no senior then about last season players at the boy and you see almost entire team this year was a new players all together and said you know more last year yet me how me and so almost said never think it me do almost na it almost on your con yet me and any sense na man for back but we did this year the academy and we didn't so that then I mean say or the good sentence so the yes, enti bibia besi bia no na de aseta enso etimema otwadian pon ya year go eya Jonina fo no homo koye na nei no root sisters enso ha omuntini na season tie Kotoku aduru yenso yeso yanto asawno so enfama de nkonko piemo e wo television games awdo na sana twere ye enso etodwa na akoko piemo ya results no say NSC koyo Atmansa district ni no buga etena fie ebo ekare miensa ema Orlando enso ete kare ba ko Republicans etena fie tumire ebo ekare pol miensa ma Vision entumi anti kare mo dabraka Atmansa for etena fie gofo de omwo papa amotena fie ema se red talent for kwachiamo ebo ne kare ba ko a omo entumi anti edinti games awdo talent abonina bema bia ene be obi antu mfomachi enso enkan fom ye Lion Babies etena fie e madam for kwachomo e bon kan ba ko amatumi ante asat now table no say ene sitie red talent egusu edikan ekuta 32 points ndi otosu no Republicans amo etosumi kuta 23 points Orlando from Enkwanta amo etosumi ekuta 22 points Buga etosu 9 ekuta 21 points Lion Babies amo so etosu enum ekuta 14 points Atmansa FC amo etosu nsia amo kuta 13 points Danfo for etosu enso ekuta 11 points and Vision for etwa amo so ekuta 1 point 2024 CAF Amputee AFCON me patro host no Egypt Cairo ana ye nyina yade ye ne enso echirim na initially no daytime 24 HSN Kajumede in Brussels no from the 19th to 28th April 2024 nanso no ma bi anko yentin 24 twe date no enso edba May ma ajanche bia no Jumede ne betimi ahya se Egypt 18th to 30th May 2024 ana CAF Amputee AFCON 2024 no enso etimi abaso na ahya enso 16 nations ana ekwa jinema ye djuma no kama enso on na team Ghana enso ekobi group C ana Ghana ekwa kosi akana omini Kenya Gambia ana fe Algeria Ghana Kenya Gambia Algeria ana L group C our CAF Amputee AFCON ase na me pato ena na ase chena no ye hwese team no so betimi atu afiri Ghana na omde omuni acherem enso Egypta ya kebie no ede achena wafu zombi boys championship nenso no me pato nim se na ye 14th echena ye 15th enti echena ana Jumede no enso shasia makan komono ede acherewo jenani kwa bana ne for Kevin Tachere enfoma de adani remu our Spanish La Liga man de games out de toja no say ene besia ko Sasuna etrafi ene Real Mallorca ede ebone Real Madrid etrafi ene Alaves enso ede ebone Girona etrafi ene Villarreal enso ede ebone Endra ayade against Pina enso ekoso wo Europe upremo England ayade Aston Villa
Villa Park no omo Liverpool 3-3 ana APM Lecce Anshebi Udinese Eshemi no Italy Sansona Fiorentina Shemi no Monza enso atie kanu bako Barca eshe kanu menu ma Real Sociedad entumi ante ene oduani echem enso Tottenham Hotspur Stadium big game no eba so title decider enso Premier League ni mo match week 34 outstanding game akemo no ana yeba bebo fie ho no Tottenham Hotspur omene Manchester City na nwumre we no kankane Poirier game yana ni remo our Liverpool so ya report for mo eba na se Ghana ni Abrante fanu Kudus Mohamed no esempempere mpenufo ehwe consider hwe sa Abrante mo ne bono ebe kedwo ye pa na Abrante fana sala kwode a na se ka Kudus betumi abaya adwuma no enso e de amom na sika dan tisu 85 million pounds and se West United for ebe giants Abrante fanu Kudus etle kwesi akan e de ma Liverpool boboku no Bruno Fernandes enso be pie mo Manchester United me part of 4 years and over near Abrante no we be papa reporter pa and se ansha season e query ya so defo no e diska point Bruno Fernandes into openino enso betimi asoshe come from Manchester United na fu akwa kopium Saudi Pro League ni mo na Saudi for ni chirimo enye Bruno nkwa na mo pe Casemiro ono so amunya na o betimi agena every Manchester United Madrid say goalkeeper fano Andre Lunin enso goalkeeper ni Mr. Brent no nyabinda na sumpempe de ono ene demo e champion demo se dan na ototo niama bia koyi Edma Madrid na reporter todwa ene se omoba abesteni ni contract no enso edema na kopim 2029 na Brent no akwaso da post num Edma Madrid bubu no busia yamfa munsi enaro pai ne yenkona fe Nyankopon aduma wia drive ne so dia kem ni no ye bana fe the latest ni na ede abrana bia koyi papa ede amount Joshua Kobra Jenim Raymond Ashitetete Bernard Maulibutu watini kamidin ede Joseph Kofi Ejiri yeni na na kentuma boni ede agudie mu nsemmejao enaro pai aw ma chidwumadie no enso so ye ko na fe the champion man obobo fere amamfo atoaso ede amount Adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ate Edeba Ahenkan 93.3 FM. High grade. You make me wanna rearrange the alphabets so I could put you next to letter I. Take my heart, baby, carry go. If you leave me, baby, I go die. Netunda sunni sisi kete kete. Okambro footy tree, I know you're risi. Nisi mujira smile, siri.
Up anyone send me no chili chili. Hey, me baby ni brownie, yeah. Golden tree chocolate, yeah. Me chatoli, yeah. Each and every day, yeah. My own, that time of the chase, I'm then no money day. My own, see my hot paposhito at the grind for my kenke. My own, like the air and the feel I'm for everywhere I do. My own, see the money, baby, come chop on for me. Oh. And then say, what's up in me? Yeah? What's up in me? Yeah? Although my lonely brown, I bet chat to me. Yeah? Chat to me, girl. Yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. And the dinner I eat it just for two. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Young faster than confirm at the sports team. Kofi Ejiri, Ben Mawuli, Joshua Kwabena, Ejini, Yedong Asibibre. Eba choye twaso di amount. Some 38 minutes after 7. Yeah. Matching. And only Jumedi ni dion frame Oboba. Ofori amanfo. Golden tree chocolate, yeah. Me chatoli, yeah. Each and every day, me every day. My own, that time of the chase, I'm then no money day. My own, see my hot paposhito, I dey grind for my kinky. My own, like the air, I dey feel I'm for everywhere I do. My own, come on, see the money, baby, come chop up for me, oh. Ghana Adisiye, Adwuma ofore amanfo emamo ache Ediba Ahenkan 93.3 FM. Me chatoli, each and every day, my own, that time of the chase, I'm then no money day. My own, see my hot paposhito at the grind for my kenke. My own, like the air and the feel I'm for everywhere I do. My own, see the money, baby, come chop on for me. Oh. And then been saying, what's up in me? Yeah? What's up in me? Yeah? Although my lonely brown, I bet chat to me. Yeah? Chat to me, girl. Yeah. Wait time make I carry you. Champagne and I was the Malibu. And the dinner I eat it just for two. Me do now would do me baby. Anyway, what I'm in person make us out. Oh my goodness. My own. A very sweet. Na enye we nkwa we ni ba kono oba. Me kabo mu na me ba. No talking. Ye di na yetie. Na ye kwen ngani mu. Enti we ya ye beba oba no so. Hey. Golden tree chocolate, me chatoli, each and every day, my own, that time I did this, I had no money. So a belated birthday going out to you, Efia Safua Kantimpo. Hey, Madam Efia. Efia Safua Kantimpo. And this near Babawa. So I could put you next to letter I. What being said, ja? If you leave me, baby, I go die. Enti Enra, because of Yema, Yama, Menum Yama, and Yabusiama, na Kenning and Inti. We couldn't wish those who are celebrating their birthday, and we're gonna do that today. And I was alive, baby. So I would like to start with this one. My own.
A belated birthday going out to you, Jacob Munu. Jacob Munu. It was your birthday. Eunice Deborah. Dainis Kofi Eji. Abranti we had dream. Dainis Kofi Eji. Oh, the Dennis. And our numbers man, the Isaac Kofi Eji. So Dainis Kofi Eji was your birthday yesterday. A belated birthday going out to you, Nanama. And to you, Kojo Benya was your birthday. Homeboy was your birthday. Ebenezer or say miracle. Also, so yeah, Sam Truni and pay belated birthday going out to you. Michael, Authority Bamfo, Orator Tima, Adum Grace. Can you imagine? Nana Kwesi Dakwa. You better say Michiribis. CEO Edima Michiribis. Nana Kwesi Dakwa. Oh, you're too much. But I worry you. I worry ye. Young worry uncle ya hopa. Nana Kwesi Dakwa. Hey. Washishe. Who's a man of the animal who fear no would you know? Oh, Ben will be a deal, but I don't know. Minima de Kodia no more on the fra. We see Nana Kwesi Dakwa with him some power. Na ne atian so ne say one na etwem pona no a ono aduane na wudi a wonye kama saa o minim se nyankopon na hye da ne saa de ha ba wunya ware ni wie pe bo so wasa ase hye o de asem se mebo a muhia na Kwesi Dakwa ya mo hwe na fono se wahye na to nyina hye hey Teacher Dakwa oh you too much. So belated birthday going out to you. Let me jump to those celebrating their birthday today. Starting with this one, Francis Gozo. Francis Gozo. It's your birthday. Nana Yao Inshiraba. Emmanuel. And a brother, our central region, your friend Abdul Karim Sham. Salamu alaikum, Abdul Karim Sham. Nana Joa Depa, it's your birthday today. Emra Selassie. Emperor Selassie. Humadi Abigail. Humadi. Afe Abrantie we. Pedroa. Madina Cruz. Ene wawoda. Pedroa. Madina Cruz. Na udi anga sa de saying. Ofosu Philomena. Hey, sister Philo. Abu Niba. Ofosu Philomena. It's your birthday today. A glorious, happy birthday going out to you. And to you, King Sam. Kwejo Osei Gansa. And then the final one, Nana Kwejo is your birthday today. But your age, I doubt. So these are the messages we had. We've done justice to them. Udi now once we're riding car home. Now I come as well your man in Remum Famao. Now, yen rolly sa and yon bacono, Obano. Na yen king any Ghana Adisiye. Adwuma ofore amanfo emamo ache Edeba Ahenkan 93.3 FM. Situate, no, I'll be mommy diabetes. Although you're pure on you, naturally sweet. I just took you off the market, baby. Come with me.
Asibra when you baby come see where you me do. Oh you, Mawari Oba. Yeah. Oh you me cho Mawari Oba. Yeah. Missing Mawari Oba. Yeah. Sweetie pie dem move want Mawari Oba. Mega no branya fangu die na mesa si me kuku. Oda chinti. Odo mi fina kume mune nye mi sika futuro. Yeah. Betini swama sorry oh, baby. Odo frame ya me got is sorry oh. Yeah, me got is sorry oh. Oh, oh, no one. Maybe I without chinti or bra kwenti afutu na de sua wom. Ne bra na so no. Yantin sim na fe yemfa ma bra for kasemu. You see, your potential is limitless. Your potential is limitless. Don't let fear or doubt hold you back from pursuing your dreams. Your potential is limitless. Don't let fear or doubt hold you back from pursuing your dreams. Time cannot talk. I don't pay you the biaba. We putting plans in our one. Your potential is limitless. Don't let fear or doubt hold you back from pursuing your dreams. I don't pay any bro. I don't know. Good loving is overload. What that chinti. I feel from Brian Cassian the way. The uncle name. Oda chinti. Onyankopon ebo nipa bia no odi biribi a yesronko de eka onipa ho. Onyame amo nipa so obo no an obo no de ne ba asase so se kɔ saa keke da bi. Onyame bo nipa no odi biribi a yesronko a se meme wa obi betimi awo but said ye meme de ne tie no ono no de ne ntesa ono nso obiribi a yesronko a me nso so me de no entesa ewo ho. Enu ti etibi ka se we osene papa sa osene papa no se wo hede ni mu din a obehun se osene papa de na nso so ono ne hwene se de tie no entesa ne papa de ebetimi asene papa de no but ono no hwene no bibi kakra bi yeden ewo ho. Onyankopɔn bo nipa bia no ɔde biribi a yesronko de kan yen ho. Saa de no a ɔde kan yen ho no na ye kyerɛ sɛ eni awieye. Say, maybe the man who didn't copy ha. It is never true. It is never true. Say, mimi nim dia mi nim ne dia copy ha. Onyame di bibi foforo, onyame di bibi sunku bia. Eno no ebe boaw ebe pejaw, eno ebe me wiase nyina te wonka, eno ebe ma Ghana nyina te wonka, eno ebe ma ukurumfo ate wonka, eno ebe ma ufiefo ate wonka. De bia na metai ka kire wo se abusua no Nyankopɔn de ukoko remu no sebe enye se wa anwe ho nse to de bia ena endra me hu post bi obi yeye o se to de bia baka se woni Nyankopɔn twema nso wo nse niam mu ayire tare baka so Nyankopɔn ne wotena do angoma so eto de bi nso abaka so wa braibo no nia wo pe bia wo de ma wo eye saa na brabo ne tie but wa hye yembo se in all changing seasons of life, be it good or bad, he has given his word and he will keep them. Sa dom no a sa biribi sronko no a onyame de awura wumu no o se eye limitless eni awieye enu ntime mahu obi tumi to nyompa o uzo tumi shanka se na to nyompa bai ukwa soro ne ya ka se brabeto ana otwetwetwe ho osuro ehu onyini hu ni se o so microphone mo betimi atonwom no onyini hu ni se adwuma ya yeye obetumi aye enso se wugya ne pa ofie a obekan kase eboyi adwuma ya yeye morning show obeye ne kama ofie but wo de ne betena ha na mo ana ne ho popo eyehu ehu afei se wo oje wo ho achi ne se enye yie ubu hu abomfia wo ka kira wo se entumi nye
Aropai, your potential is limitless. Don't let fear or doubt hold you back from pursuing your dreams. If it is your dream to become one of the biggest artists, start from now. Samini aye boni nyomu a ode nyum bia ba ya na aye he shatawale nom ene sakode nom ene omo akeka ho a omo de nyum ba ya na aye he no. They didn't get it like that when they started it first. You have to go through the seasons of life. Don't let fear hold you back. Don't let your own doubt hold you back from pursuing your dreams. Keep pushing hard. You have that unlimitless potential. Keep pushing. Bibi ye unyame ka ho nti. Bibi abe kama edi amount. Anope woda chinti ni ade asi wani so. Ema hu na me bekọ ya anye yie anya wo nko an waye bia anye yie. Anye yie obesua bibi afirim. Obehunu se na no me mansuo ni dọọso. I remember vividly our first time ana yesua Hausa kuko ye. Your first kuko ye say because ye nhunu ye. Your second kuko say ye. Ye nhunu ye anhye yo. Third kuko ni say no. Afei ye be sha ase akobisebisa anti memu na se ne omo ye yom kuko no ye nkan anu ntom. Oho. Erintu ye 1 2 na ufelia na sa wo pese no na wo ya eboawo e ma wo hya ase se o je ho adwenkyere o bisebisa nkrofo ama o ma ho nimde na ade akoye na yie. Guess what? Ye gigi nimde ni nyina wie ya ye de kokoye ye third kuko no ewurade pa ene faaye. Enti ade bia wo pese wo ye no emma hu ensi wo kwan na me be koka kire ni kura de mama mini me pa cho fa kukuduro ko frempon ho elda frempon kone ho ko ka kire ni say elda frempon we adwuma wura metifie menya dwuma enti woni ama hihye bima me nton me di no kura ma wo na wo de di no kura fama no wani me ba won so wanya dwuma wo ye. You have that potential which is limitless. Don't let fear and your present situation hold you back from them. Obiso opeso ye doctor, obiso opeso ye nurse, opeso ye whatever, opeso tu kwan, opeso si dan. In fact, people got dreams. They are all good, fine ones. But before you can actualize them, you have to shake off fear and doubt. Don't allow yourself for them to hold you back from pursuing them. Keep pushing. God is with you. And your boat will never capsize. Oda chinti. The opposite way no yere wo ho obetumi aye. Opese okọ school. E ma obi an hunahuna wo. E tere bia na wo ankasa school fees na ehunahuna wo. E tere bia dunga say, "Hey, na school fees yi semester ne kwawe ya betumi atua. Fa kukuduro koye." Munim vem ankrofo de ye na ma wa brabo yi mu. It will make sense one day. Ebia today dear, it may look blurry, but it will be looked crystal clear at the end of the day. Nyabotre is just a matter of time. It's in the incubator. Ebe pai amani pe nyina ehunu. Fa kukudo ya dia wo ye bia. Erade be ye obo afo. Woda chinti ye de si. Micho, my worry about. Missing my worry about. Sweetie pie, them move what my worry about. Make a no brain your family, and I miss a see me cuckoo. Although me feel a cool me moon and yammy seek a food truck. Yeah. It's in the swam, I'm sorry, baby. Odo frame ya me got is sorry oh. Yeah, me got is sorry oh. Oh, you no aneku. Me ni no go si room. On aneku. Hobby educhum.
A very good morning going out to you. He comes through with this one and says, watching you live from Pong Beach. Pong Beach. Hey, Pedro. Today is my birthday, and watching you live and clear inside Indianapolis, Kumasi, Kesbin, Tanoso Junction, main location. Keep up the good work. Yeah, that's it. It's wifey time, can I talk to you later? Ain't you ever fear? I'm not fearing the one crack. I was on the 2 media, so the amount some 57 minutes after 7 a.m. Kwekwenim kusi buedum atina so hakweku apumbo kodie. Apumbo ko bo na onso e. Nyame adom me so me hoye. Wow. We see you the answer how. Amasho onso asati esi ne kan ama me. Omahwe suit no so ama ho AC. Omahwe suit no so ama ho AC on. Yes. I see. Ko bi ko nim dem pe. Okay. Ma memra miss nyako ahoy na there be miss nyako na wasesa na husuo no ha wasesa house no. Enti ma memfom anim fam na mehwe onipa wa one na akose. So from miss nyako me ka miss nyako na wakobo ti. E dey say hwan. Enye di fufuru. O se me san hwe. O se me san hwe busuafo no ne wone na akose. Na yeah de ma o se bibia boko de nyame adom boko wona so nyame adom yewum adom no da su kra ya nya adom no de anka ne o ma sei ka sei mate urade nti ubia be didi at the end of the day no nti ya da na se enti wadaro mamo bi enkomra na yakoba ne nkomo bi wo ho no mu ane ya de ato aso Anopa nonso about community aduonum watwe yamatiefo ni na chimama kwa baba henkan 93.3 FM ene benada de bokrata odo abadwa so na poso ene asi adwa no peyi ewa henkan 93.3 FM so a ye de ba beso ene die kwan so na de krata ebefa ye beka bia no na DJ Kobike aka medweme ho ono nso e de ato Facebook live na odo ani e de akire kama ene de osetu park ene menso me say nanado mini Kobike dressing no difference in to pack ene nanado yeah de obokrata na poso no beso mu no eye me kwaku enin kusi buadumene afia ampofowa Dr. Baumianto aboya mu eno akopie ni krom ena daily guide eba mane so kopie ni krom no pani behe edom ne bojene so o mama na wa atu fe enika nte ho asem de obokrata daily guide e de aba ene anopai sanso ena yese ma nana pushes for Africa's digitalization nana beno no pekrata bie ne kotumu nche na se digital nkomo ena daily guide de obokrata no e de aba ene anopai a ho nsem so e wanum sei owura sami awuku ene yesu akotai ekropon asuafo wakoboa wo mo eho asem krata yi ediaba dade na ode koboa wo mo pedebo krata delegate dibie ne kan tumu nchini afi edintwatwa ekoso anu ye abato komisan ede ahye so no ena abato komisan wo mu chemu se imprempram no kasei wo mu fi dwumade na sin enafuo makomaku insia nie 6 days na 6 days in term no enipa o matumi atwe wo mu dia wo ya foforo kura wo mu din ko enkrata mu da makomako empim anu aduonu baako baako aduanan kron 251,149 dintwatwa no 6 days enipa wo fra wo mo a register eno no daily guide anopay the chronicle the obokrata no ena mede etwa so dia ma wona ora Collins da dansensem wona sami jamfimfo ni da hanum se wo kire mu se nyameanum nukure ni de ko so no entwa ya posifo omunu kwan krasa ko mkoche Collins da desanse bia ya na pinche no ekoso okukuo mu no na woni ho no mokra na ebusua yase na oye wono so ni kun dada wasiu no wakot na sika woso wontua mane ye
$1.5 million. Ne ex-husband on was you ni ochira say Tony Lita wo kansem bi egu ne ho fi ya nsem a wo Canada ne kunda da ne nsem a o keka no egu ne ho fi defamation abemunti ni dibra ono oba no aprea mfie pepepepe okun da no pese ode da krope se di ni nyina tu ani akoto nhwe no ontwitwa nje no nti wasiu no a eho asam eda hanum se maame ne da papa no so eda hane kunzu ye lawyer ni nti ani amaga hia behu amaga hoho eho asam eda page 3 and 7 na swafo no ene hwe eye works and housing njuma ani adansie nsam so mechire onwonyamfo kwadwo ponkroma akua momi abnasefo nyina mo wampi no ene da ha ya achese wo ka se ni nsam o Canada ne se saglami project na ho nsam aye ho ha yandi sifo ka se ne aban oba wayi saglami housing project ne totwene no owura kwadwo ponkroma chese wono mafankofo beye nso expert for wo mu ni madansie ho baba mako beye nso edwo mo kwa inspect saglami project na hunu nyomo metumi aye afa ho asem da say na new NIB MD managing director fufura aye ni so won koda NIB bank ano kofo bebre chese da bi emecha minority for no omoso David da papa ne parliamentary candidate nti adenti ena ye sama ni dibre na krata ya sam odi aba ne se oye qualified esanse oye banker oye adwuma ewo bank ya woni mu detede ewo bank dwumadi enim ti osefata se ye de sa abasobo no ema no koye managing director ho asem da na quotation de ba ye Luke 17 chapter 3 unuamu ode panti ya nana pay wape na wakenkan Dem de to so ma de obokrata ya tudin the new crusading guide or the so for Ghana sikasam so aba Dr. Amin na asema Dr. kan say aban no emprempren onti de bia emprempren onti na ntitwetwa bia emprempren obi bia na dwen say obeha aban na dwen no aban no emfi no esansa aban ni abre pa atagete sikasam ntoto yese de be ya ebenyin eno ne ade emprempren Ghana ban eni abre wo so pa so be sikasam totoe no anyini from eno ne asem aso afo hwe Ghana sikasam so ka ewo kratafa to so miensa eni edu the new crusading guide obokrata ena ebosa amaniye na demde to aso amawo abato komisan fin dwumadi yase no kotoni ma bosom ne de to sonson ena ofi dwumadi na se na ye benada ntenene na wotwe pepepe na wo mu firi ase da dwada na ebenada na no mfumso kakra beba esanse na mfidie no ebi enhye da nyina so ye nti uko centers bi kra beye ye firi ase anopa no nso no be ni entwe nipa ba kompudin bebu no abedu ba ko ni entwe nipa ba kompudin eko wi ase mbo ma abato komisa board members ni bi etwa kanko ewo center ba ko ebompaye ese ruade se mfidie na ebubu nani no ruade manani enyina so na di ntwetwe no enkoso totin wo mu humpaye gusu a eni enkakrakra na nimdifo so technician si wurewuram pimpim ne ade a ena abato komisa ade abatudwa se wo mu fi di ntwetwe na se no emfidia na enfumso wo ho ene challenges ano mu face ni na no nyame adom sese de wo mu affix ni na problem bia no wo mu asiesi a bibia ekoso totin into the Jane Mensa chairperson Emma Electoral Commission phone ene to yanom se ya o kan sa asem we the new crusading guide the obokrata eno no na minko wie ewo bi man so we ya wrawosem kratafa to so du de omde aba ne se okọ Brazil man mu a ensu yiri bia yi ni ti wo no no ekum nipa bebro oha amebi nso ayira wo mu guso ehwe wo mu enam so ma wo mu ball bofo krampo wo mu bobo no mu hye go pe na omatwe matade nanim bompa ya ma Brazil esan se ade esu o Brazil no uhu yente bia be fan se etra ensu yiri ato wo mu no enye ensu yiri ketwa ase japade ekum nipa bubu adan be esopa no den enti eno na mo che se ekobi nso ma wo mu kose ma wo mu yakọ wo mu dwodwo makoma esan sa ade ato wo mu no se
ya anjojo wo makoma na se emmoa mema obi kura betumi de ho adwendwen akoye de ensese yeye the new crusading guide the bokrata na din sem wo yi eba no pay Daily graphic the bokrata no na mede to aso truth and accuracy every day waden some aba his excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na eka se e wo se wo mo hwe no mu pushi enjuma nketua ne adantam we wokrom ha se na timi aboa akɔnanimo yɛse Africa Summit bi ɛkɔ ɛna sansem wei ɛkɔprugu hɔ ado showboy ne gyina ha ya ne empanifo bi atwa hyia ha no mudi enkomo yi yɛse Africa Prosperity Dialogue 3rd edition ya launch ɛho asɛm ɛda hanom se kratai ɛde aba na kratai ɛde ɛyɛ owura Samu Abugina Pomfoni aba ha se ɔsoafo no na hwɛ ensase ne ɔbɔade ne paso nimfoni da ha se na omatro se Atlantic Lithium for ye ka se wo makeka ni o masiania ma Ghana Stock Exchange wonum akwakoda wonum apono so achesese no Atlantic Lithium for se ofimfi mantem wonum edi djuma ya achese djuma omudie no mashase edi no djuma papa ye no ho asem eda ha no makratai ede abawe daily graphic adape The Daily Dispatch the bokrata mu nsem enam de to aso ma na yenhwe Ghana ade a aboa yen ama yedi ibu omen kakra eye kabam nkabi amamuo fiti se yewura Kwame Nkrumah mu of Ghana the rival country is feel forever free on money de ka ho no ade a edi som se de to aba ye che yadwen obi atumi che na adwen no eye kabam nkabi democracy eno ene didi dwuma na no ne edi dwuma baburu finhia aduasa edibesi nei eno na otumfo se tutu asantehene ya otoso mienu nanu odi na kwasi de kese pa obetina adwa so emfie makoma kwaduonu no 25 years ni na odi sa afasha no na eno ase na otumfo se tutu ka wo hono se obesre pa se Ghana ade adibu omen a eno ne ye kabamam kabi amamuo kwan ye fa so ye no no obesre pa se ye beto obi abawe nso ya abato bi a ano odin pa na kabamam kabi na edibu oman no se ebekoso anya animonyam a ejina abato ye beto iso se nanimonyam so ebeto foma ejina aba ye beto iso enti osre se kabamam kabi no ma ye nyina aba ye beto iso ense kabamam kabi no ma ye nyina so engu nanim ase ma ye nyina so emma kabamam kabi no ye ntona sawram enti otumfo se tutu de adesade ato empinfo twetwo uranim se kabamam kabi ne ye mo ho ban ewa abato afiimu se de bia bedadin so afọ hwe Ghana sikasem so ena eka che GRA officers ne se wo mu bo adwuma na ye ka aban amamuo ya wo mutuma tenteme pa ntino obo wo mu amane na obo wo mabaso anum sei afi national security ura kandapa aka 360 papa nsumfoni danum sei terrorist nese emimfo ya won mane abeto ahwe so no saade we akoso a yedin komadi a nanso yehun sakra bia eno no owura kandapa asan besi su biem se engrofo ya won mane abeto ahwe so keke o so froma we mu se papa we na suma no se mama we na suma wo mu nipa ban okọ Nigeria e ho pa ibu on mo tia so dem ya soria na engrofo we ya making tourists o ma bwash on mo tu o ma wura so dem o keke no mo kunkum nipa eno akeke o wo mkuta konde a se ban se ndie wu a wo mu ni mawudie pa wo mbedi wa few seconds no mo di wo no mo na esen no sa engrofo wo mo boman wo mo se kuro wo mo ha adwen papa eno na Ghana ye mpese bi bedu Ghana a mpenifo ebo ho nkomo ena national security onumnyamfo kandapa kan wasem ewa anum sei DMD twato katasehye corruption nanu dwumadie bi koso na ye anti-corruption agencies conference ekoso eno na Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia kire se katasehye edoso wo abibrem no ono de de wehu kakra ene de wasian kakra no ni gidie kire ne se technology ene betumi atu corruption ase technology ene betumi de akoatia corruption mecha digitalization ya san abefu nuama eba ede toto nuama
saa nyoma na betumi akon atia katasohye ti Dr. Bawumia so de ne gidie no na brebre ne so ba ode ne gidie nso ebeye adwuma. The Daily Dispatch, the Obokrata emunsem. The Enquirer, the Obokrata no enamede to us so na the Enquirer densem aba. Say Public Procurement Authority PPA4 wonum ayehwehwemu bia hunu nyoma bia ekoso ewo Ministry of Finance. Asia wonum na hwe sikasem so. Sikasem bi ka bia deda wo mu so yese wonum ahwe aye ho eye ehwehwemu nkratasem nyinada. Wonum ede aba enunti upe bia kenkan ya force di kope de Enquirer na hunu di Aircost of Finance office wonum wache se ama eka chenchirenchen ene nyoma bo ekokosuru nyinada wonum de ho nkotasam agu hanom se na yase enkran hono ene Ghana ha se ankasa no ya yi ready we obusa asam na ho ensenkaye no gu krata animu wo busa senti no ya ready pa se kromas ya beko ensuyire ya ebunkan for ya so enso to kakra bia nkranfo de ehu ama ne papa ti ya krado na ehu asam da ho se ya krado se ya krado krata imu amatro ne tafa e de agu wono mo e de analysis agu form se ya krado a ubehunu bekan wie no ehu sample ma ya krado ya nya krado so ampa bekan wie no ubehunu sample ma we agro bi ni yedi na aya adin obi ni musu na da hai dayemu ka sa opeden paano papa no otimi ebusa o question wo dayem adebeche ne da umpaso no woda ha na sese de baby adro na drubum o kire sese o man mo eden pantin church members for omo beto collection mamu for 5 cedi mba ampe 10 cedi nso tutwe no obi afọ 5 cedi ni 10 cedi ensi na sọrọ ho bio ti obi nim ho adworo se kokọbi akụkọ enu nti o ka che ne members no sese de 5 cedi ni 10 cedi de onya nsomu bio na Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia nso na da ha wo sere wonwe na ne nsem a wo Kenya da se e wo se Africa ha se bibimam ya hwe na ye keka ye nyoma si ani na yesu a ye kura ye no ya nkofo nimu amano ne se Africa fo wo manimu nie wo musunie o se yansesa yanim na yetitile na animu anu nso ye sebe nyoma bone nko Africa yanim na kura ye no yesunsu ma kura ye nkofo animu no enye edin ne nye ti yansesa din no ewa bra empanifo a wa Africa se keka nyoma esi ani na timi aboa ma enioma akọ enkan Africa Prosperity Dialogue 2025 nso mapa honto ma mo kire se we die timupo ye da so ne se wo mo hwe ema eye se adansie ne sa nyoma no ye be hwe ne ye di hu enkomo ma Africa hanum se infrastructure nsem no etimi eja ne naso brand nto mo target eno no kratai edimu nsem aba we eye the Enquirer anape the anchor the Obokrata and am dey to us wo your anchor who in the storms of life du kratai su bia na makai madam Nina enyuma o cheye e wo P6 e wo gomua akom DA basic school the anchor the Obokrata nsem bi odi aba am dey hyase e nipa yapomuden na nipadua no ukoma enuoma wom bebre aseka engine we kwa we twi pump we twi petrol we twi nsuo we yesei we twa fan sana ukoni nipadua no mu a eno so tie de edimoja akọ de edimoja aba de ma ohome de ma odidie de ma ontesio de ma odwunso eguma odo bebre ukoni nipadua no mu a ade ba ko ma umoja na ana moja na edi umo afurusane no se bibi ba fra moja no mu ne se enya ade a eyi sa ade na enye ni firi moja ne mu na ede ama ade wofro na apie afi hunam no eno no wom edane dwonso na wadwonso apie no sa ade kro na ana ade ye sa adwuma no eyi efi ene ade bia hu hia firi moja ne mu no na adane dwonso aba no aye fa ni kidney wosawa no kidney no se ejai adwuma ya ehu pa na ejai adwuma ye pe ache fidie boawo ama etumi ye sa adwuma na ma wo ti se afidie na ebuawo na wa ye sa adwuma na ma wo no ene ye fa no dialysis process
or the dialysis patients or hwan na eno na wo mo che say dialysis no se sika mo gye no wo matum a enho asem eda no sei ti the anchor che say parliament agye atum wo mo di proposal ko say o dialysis no ne bo no mpeso mo pejam nti parliament nso agye atum say an yentum to matum ya sisi enenam 400 and something Ghana cedis kan na 3 something sisi e ko 4 something ti enho asem the anchor the bokrata no dia ba ya enho asem wanum sei men ko nsem twofo so ai nsem twofo na ye kire se owura bi kire se ye pese ye oman ye bambon nsem ejina ne na so a emu ba ko nsem twofo ka ho bi na de ekwan e fa so de nsem twofo fa so oman mu no enye ya o kire se akatua bone a ye de man nsem twofo bi no o si ehu ema Ghana ye bambon nsem pa si akatua ye mfa mansem akatua bone ye de mansem twofo no ehu ma Ghana ye bambon nsem pa ho asem ena de anko de bokrata ne dia ba dem de to so amount menko fango so fango petrol any diesel no filling station bi e fe no den allied fuel na yesi woma ebububu fuel no lady baako na ojanso tum so lady pa ena obi abasa me to fuel obi ade de hye akoya yi mu a ne kan mu so obufuo ya mana san frama na ge ni bu ama no enframa ena ge ni bu ama no ena nipa na obu ama no hu no se na aso o prompt no sa de no yesa ohuin na o prompt no yesi ayi marketing officer ba na marketing officer pancho so masa nyabotre na omun kasaboko supervisor ba so masa I hate nonsense. I hate nonsense. Okay, can I drink chana na say, na me beto fu na ubu from am na me ka udi matem. Enti say me king. And then attempt the dio say dey minim de ntia. Ya she dey twa filling station no etwa ga nanim aba. Ene from no obuni na ya twa e de aba. The anchor the bokrata no edanimu allied fuel. Enti ho asem ene omumfoni e da krata yanim. Dem di wie eye NDC amanyoku no. Wom chese enkofo bi twitwa ntro bi to so wom chese nokro bi anim NDC youth leader enom de nifoni aton a okasa asem wi the anchor the bokrata na mane ode ba ya no pai ebinu no Abusia mede Ghanaian Times the bokrata no na etwa so wom so mu update yen limited voters registration na ekoso no electoral commission chese ya kasa nipa 251,149 ena nefuwa maku nsia ntemu wonum a register wo mu ayekasa de wonum ewo voters ID ni bia ho asem eda hanum se kratai ede aba na ora bosman asari mfoni enafia ho na nado dan kwa kufu ado chimampiesie ene ya se Stevie Wonder papa yi obonyum pa na yase wabaga na abepie mu Ghana na nado chese amano Ghana card ni bi amano Ghana card ni bi free bonto oye Ghana ni wa amano ento obetimi aba Ghana hanum anytime ya wope ni fie ti ehwo asam eda hanum se Stevie Wonder any adu show boy wa mo dam tim se adusho bo tatie ne nyompa ehwo asam edaham secretary ede aba na yase Ghana nso ye nya sika esom Ghana Export Promotion Authority for ena wo mo panipa ya oda no kasai na mami echiremu a Ghana hanum sei sika opepepe chese ho ha 3.9 million nkwani yenya free non-traditional export for into 2023 ni mo account and account from Ghana for no na police for so bokoko bi wa ha say pay 3 ne da wo mo so kwakwa mo bo nyina ya efa yi registration ye kokosu ni nkofo bi no mo ye piche ne obu an time on swing 18 years wonru no akọ
me ba be pebi saa nneoma ekọ so no no omo bo ho kokọ e wa hanom se ene Ghana ya bato se wo beto afọ momra ti omo bo kokọ so obia obekwatia Ghana emra ene nneoma hodro ede agu akwan mu se yemfa nhwe ne ya bato nsem nkoso no obi obekwatia saa mra no asam ebeto no pa nti eho asam ya tro ne tia bi ede ato anum say we the Ghanaian Times GT anapay the period the Obokrata na poso no pay daily post the Obokrata me fansa mienu na afrim edi kan owura okujeto ablakwa papa ya small kan say ai aban mu mampani aban na nado aban anabe de eche Dr. Baomia no owura ablakwa kire say owo evidence bebria eche say mampani na nado abedi eche Dr. Baomia your contract be on mo sama ni nuanom mema no maye nipa no ninim de ho kra na de amano o se gyekoye nti owura ablakwa na yes allegation we anu say ho asem eda anu say daily post de Obokrata Dr. Baomia so anam da so gina sanse no ho nsema na krate de bai wo mo kire se okọ bunu east no Dr. Baomia nto abono kopie bunu east no oh nursing trainees wo ma ewo school nurse foi wo ma ohuru no agu nanim ase papa all because of alawa no monsankan nti wo ma gu Dr. Baomia nim ase ahuru no ye ho asem daily post de Obokrata e de aba anopai ye de asi me so me ka chere daily post se oboa obi ahuru bia oboa obi anu ha ohura obi una report mo me so omo boa so omo report from omo perspective and I mean some report to me the answer from me some perspective say me so say obi ahuru obi a omo so mu so obi ohuru obi me so say ma hu so obi ohuru obi a anyways ma me some say question when I feel fan sorry so wo fie na emergency bi ba say fan say bi a hu say ja ato baabi ana ebi a nsuo kra yiri afawo emergency wona mo a wutimi epahwe no ate ahwe ene sa anoma no first ade ye ba wutirim ye den menim say de me ka mate ase a etoa o de yemfa ne say wan kasa kra wo so wo gas na ebi agi pom na first impression about wutirim ye den first thought mejai ebe kumi maybe couldn't imagine metam num da ko say bia fort bia ba ho a amon check mam say meja you su kra so a bejai un say ebu a ehu ajipo na ampeja o de emfa say ajipo apeja an ehu nti wo beja you su cylinder ko beja e ho no aden adwen na ba wetrim adwen ba wetrim say okay we de mi ebe kumi o tie na kire mi nyansi ho oh okay okay kwaku nso A mejani B mewo C asemu o ya me chemu okay tie ajipo na peja mika metumi tin soja ni se de soja ni abuma so medwane pa cause de ba mtuma say minwane na menye save na da bi o apeja wom na stop ya na say apeja apeja yes nyina okra sie kun ato atwene asambe ni na say me fiefu nyina ne mu nso le fie hash obi dai na empe jampo a ene de say hu empe jampo a o sope etibi ya wom na jai na du we na ebe kun ato atwene abon na run for your life unim de ntia me experience bi pen na wo pakra na say eso kese kakra bi na because of say shemi trim say gas ehunti ena eye easy say be cost fire nti no eye sa keke na akra me yuntumi sheme no ya ma show okay na ajipo obedwane medwane kra okay nti what about say ayo mi fi akra me kan kire no oni obi nam na wa paahwe wa slumber na wa to fem owu eho no anso ya adwen be na ba wutirim da say me fan say bia oni obi nam ana de wo ma me kra no wo ni wo fie ene o petiri ye no to fom enipa ya mobo eho na
adwen bɛn na bɛba wo tirim say yeah mobo saa na bɛka hospital na eba meeting say tio no wa wu atwan so na wa say pa hwe a te sɛ owu and some don't back hospital now I say ka bibi cho say yeah mobo bibi atimi see anytime okay okay cause they okay minim lady bi odan ya lady bi corseto or they are jiri ni mu a bibi je no ale no obeware ana so man ye so mo ware so person ye fun ye tra tra ye ni ehwe he to aboko set no they jiri mu a no I say king kong and as am minim say yes and say affect ne normal said ye ni moja na yi I don't know say mian tema onamana yes onamana prekope otware eno ano no eno ontomo ye onyo manya fast dia nkom so bi we na kasan okay nti me bisa sa question no just to know nti anope my survey kakra bi ehunu muma represent Ghana for ba ne bema mpese me hu Ghana for adwen fa emergency ho emergency ba the first adwen was a ba yitirim solution or say ye frɛ either fire service ana police kura na be frɛ wo mo ana ambulance service emergency ba whether ye eja hyehye e wo sɛ umma sa nkrofo no mo ye in charge of emergency way no e ba witirim yeah some betori bia me ka sa asem we because of are hosem a isi ye na no odan ha na ye gina ho ama nkwada mienu ahye ama obiya tirim se me yemfrɛ fire service eduru time e ba o mu tirim o mu frɛ ma fire service ba ho no na maame ne brofo o kan say the harm has been done already serious enti ambulance service Ghana fire service any hwan for no mu wadwuma ye papa say emergency buy magana ni trim say the first person I have to call emergency line ye wadwuma ye and I say issues no say bi on ma say the besi no on the start here on so because already ye nim said ye fire service in Ghana for dwuma die tie me say frabrofu bi pandemonium say BBC a mfum tuo no one way ya utimi kra tam waduro kra say ye wo ba I know that way ni nyina but I was say a part of yen orientation. Sure. Where do we start it? Schools. Our education ko school mo na nti nkwala na nyi ni nyina no na omudi nyi o de kwa abrochire sisi a bibije kre no ma frɛ akwala no ye ba ni na hwan yo say that o be frɛ emergency so hu abaka enti ye de atete wo mo ama aba be ka wo mo ho hwɛ we bi pa video bi pa akwala one na maame na wo fio na na maame e sia se so hotel so no one of fra police for friend line na omu trace akwala ne esu anto onim ba bi kura omu wo kura redin omu trace ya track ya ebe fa maame when was America no enti I think say omu ambulance service for and fire service for and yen sem trofo no so you say you aba be kan another part of arms of government no ho nti yen so ya said yes e be bo education ni bi and again e yo mo so adwuma kese say sisi yare de obi onu no anyi awie no wo ne ka sa edin but nkwala no a afi no munyi ba no a wo munyi be ba no yemfa sa emergency ntete no enwura omumu afi amenu mienu ti hai yenim se yete wa ye den ambulance emergency enti ye de sa de no e de sa se ye de tete yen be boa yen one psychologist bi and or coming out with ne findings about sa niema no obi ti ambulance a o ti say BBS emergency naturally yen kan hwen kire wo e natural education yen kan hwen kire na nso obi isu a den be ba witirim so obi sere a naturally no e kire wo and I think say was somebody kan yen ade kire no ho na boa yen because memi ameti hai emergency si ofia
Emma meeting ka say me mfrɛ emergency line. Minimum po. Police for ka say 18555. 18555. I say And fire for the air then po. I'm Is it 192 or so? ECG for the Charlie, you do your light to know. Charlie, you do like Don't say, oh, and I make no. Obi one man, I didn't see when you be free. One man experts no to say fire service, but that na you say fire service on baba, obeti say on baba no money you. On be now so the team Tom friend no better say I didn't start in the main trust me am solve. Ti agini nsem ansana watwefo nsem e twa ne nyewo nsem eno na oba pa kan se wo de frɛ na wo de omu disappoint wo ne hunu se me frɛ wo mo so but enye no krɛ ena no na ye ne commander ne kasa Eastern Regional Commander ne kasa eye erroneous impression bi na nkrofo wo de fa won ho se o fire for kwa de wo frɛ won ansu anim it is never true ache sa de na free wo ena me nya sa da kan kaminim un se o mo ka tank kese no ye feel say yensuo na ewo mu o ye say yensuo kwade ya na kakra bi but omo wo nneoma bi a omo de ye extinguisher ne sa de no keka ho ya na no so ka ho bi enti emergency ba e wo say ye ka wo ye nsori mu asofo no kra mfa nye part of omo preaching no sa education team China for that is how they started it and it took China first no China for state ya ye wo mu ya politicize bibia ye NDC MPP no sa na hot ye o but omo ye say no eno no se koso a ebema de bia no ye nya uniformism e wo yen ha ye mu be che nti de bia NDC for NMPP for sa automatic emu che no wo ho e ba sa wo ka se wo ka o mabumu ya de a wo bre eni ti China for ye say ye to aba wi a I think say no ka do musu fi US for ho ye to aba wi a no political party bia a hyenso de omo de ne say afi omo hyase no omo call radio so do China di China nom China ka China nti no sa na ena no yero akane de ka say ombe mo abobo ayi patriotic songs ne sa anema no nti se edin krofo no trimu demo a afei omba be hunu se omo ka oman no ho nti nya NDC ne MPP na bebo ayen though they are political parties a omo ho but NDC ni kasa odi kan dwene Ghana ho ansa no adwene party ho but enen ye de ne yadane no odi kan dwene party no ho ansa no abedwene Ghana we mpo onwe ho Ghana no ko onwe ho bebre no mu yekrom onwe kan Ghana no na ka che say party ni wa ban mu a which is bad so enti I think say education also mo sha say free and go China won to politics grow ho China ni asori anopai no ono no hwe kwan obefa so a obeye bibi dia bo oman no nti nkwala nketenkete phones ye use yo mo no mo ye o ya chiro o magudan mu a fa onim de bra see sometimes we hear documentaries about them one who be say who say na me hwe what is wrong with yen me hwe nyanyansa kroya bi na nyansa kroya obo just basketball keji phone na ye sheda wa timer umu na che say ubeye training ni sa resources no ho enti akura na gba keji obo primary obo enti maza oni a oni Ghana go show be show 21 aba show obesho funfram obesho nti masa na hwa nkwada no kra woma de sua simple de come ntete no kama ena de tie ne se tena se ehunu se football in fact not football kra talent enye sports talent eliti bi da bia menya kwanya meme at Ministry of Talent adwumtofo nyina wo bi forget about the creative art whatever okay wo gusa no na cause na be fall under Ministry of Talent no talent nurturing talent grooming ye ka talent ya adwumtofo ka ho bi ye tie nyina ye ka ho bi yes obi obobo ka ho bi mirika athletes fo no omo nyina ka ye ka talent omo ka ho omo do omo nse di adwini omo nyina ya adom a chede ye no mo se o ma no school nkakranka TVET ne ho etinka omo mani nko ho no mo invest hwe afia
nya ye friend no slave queen wo Ghana ha no woni so call man bi so I forgotten on mine din country ni benefited from omo so me slave queens no of course aha omo ye the free okay it you said omo ye no ona wo de also be dress ho fe this say the ma ye ne kama de da social media ye ma wona ho keke o ye du be di oman no anim ye be your ambassador okay ye ko pe bosia wo de ahofe na di anim de yakọ of course na say strategy sana even companies bebre organ has arom ye no marketers na ye ma o ye den obe ma ye mfa marketing o de hwa de product nkofom tonton product om de chinchin emema om hye da yima om pemma on say oba ni na om ton nyama no enti slave queen for na om so me slave queens no o slave nyina na o man so nya ne so mfa so enti ye ko bobosia ne de wadi anim enya bosia kra no ati say bia Ghana yemo Ghana jollof Nigeria hwan ni edi mu adi animu ahofefo slemames so hu na ye de mo ton man no ni esan jim di jisika ye business mo de ka ha mbenya nkofo ebubenya on abebre aha obugu ha mo nyahwi ens amo asese uko social media so be mo asere Ghana fo be sere anu ase we data keke no ai nipa kakra bi na e benefit no o call man bi so omo ministry of edempo is it laughing or something I'll check it I think so ministry am almost sere enti no de bia make sure say because omo asua de ehunu say onipa wa ani gemu a de obeka se wonye bia no ye afia ye be nante akodan ye ko nyina mama wo sere obete bre onte but ye be nante akodan me do see kwan so no bibie ni wa encourage you uduru adote wo be san but odan na ye ko no oni eyi asere 7 years sere na wani o kokora mu hu wani be ba won so no waduru o de asa akra o de anya nkranya example akra on obetumi anante kwa tentin se unam krom saa baby obedu be ho ade wo fro different but oba evans bia erem sie a untumi nanten akra betumi anante betumi anante from van so dan tu ofanse mente bre e wa akra yes behunioma but anu internet dey kan no pop and obi dia ba say ministry of comedy ministry of comedy ntinka omo yi asresemi nyina no unya wo mo saa keke udu omo nyina be ko saa ministry no e na e ba be supervise wo mo adwuma wo mo ye ne ye profane ya na binom because oni any guide bia nti no office o me kama o masere ne ye profane a e be gu mo culture ni mu ase no mama mo yi ni nyina firim na mo boa wo mo se camera kra na mo to de ma wo mo because e den ya obi a wa ye stressed o comedian no so obi ko hia obi obesere e be tene stress so die bi mo ye no uko Spain for ministry of sex share ministry of sex adamu ya dem ho who say Spain for no there was a time almost struggle ho now Spain and I think I will check it country back I think that recently no sa nkofo no mani nketen back Korea na president sunye adan o se ma ne ngo e ma no minim se mo kai a dem kai de omo bibiri ba ese omo ntwa dabi on o se ma ne ja wo en pu de nanse ampa de o kan nanse ye nche bia omo mani Asian countries ni bi yes China ne sa nkofo ni bia ampa me kai o sui ma mani sunye adan o se ma ne ja wo omo enti ama omo so ti wo manum ampa o enchempo em say last year ya people are thinking ahead sure people are using nyansa nyame de ma Ghana for no ye use mu kota plan nyo be hiankwa empamu agro eduro we ya do ba pro ba de ho chese nyansa bako o ma ya ye dwen se ne be Spain for sex minister no we talking Edelmira we kra de aba o se Canada okay. President
and when you panic come, we have to cross check it. No, oh soon say. Oh soon. Canada. Now be show say Canada anytime opportunity ho. Because some more big land. Some here human way. Yes. Anytime bia. Hey, Canada here. And no more people for ba mo asase o mo tesu nya asase. And I see her. I will met kukuru me nkwe. Oh, enra ya. Enipa nya nipa ma omo nye. Yes. Into president dey the opportunity chance wo no. Yes. Na bibili kura ba yes ba ye. Mesra mo mama wate. Mongo mama. Is it Japan or I've forgotten? Oh, me kan somehow can me kai pa. Really? Mama say me hu. So these people are there saying they are thinking how to build on my, not how to make our party become so powerful to the extent say you be conquer bibia. Not that. The Ministry of Sex no mo ya there almost so more encouraging Crawford. Kim Jong Un. Kim Jong North Korea. And Kim Jong Un. Ampa. On the scene. Oh soon. Na Yesu sui. Na Kim sui. Eh. It's almost dream. Hey, we are sinning. Almost dream. But hey, is that the situation? On no crampo crana, oh, super brand crown, on population also change. Cha. Said you want to boost December 2023. And your man cost us last year more, yes. And no, yeah, or make it happy. And your man cost so much say a boom so no, sorry, or drink man. Or planting on your time crampo call me about quadam me call Debbie. Umunya sa time. Eh, serious oh. In terms of we osu en kwa no mo sa ode. Omo de baby yes. Wow, be won oh. What's here South Korea. North. And we North and okay. And I miss me ticket. I free. North Korea. And I just call try and Ghana card don't cover. Masa. Sa no man here say data wo ho. Na wo hwede nkrofo ye. What about to Ghana ho bisa say I grow up in the are we going or are we coming? We are going coming. Are you serious oh? Are you serious? Oko advanced countries in Libya. Emre wana yen de omo te ha from abefo no. Womo de omo no omo from good witch. Good witch. Na oni madwuma omo de ama omo ye. Good witch so retirement. Onkwa adwuma nti de bia wo fie. Nti o retire no kra ne asan fa na adwuma. Omo spy. Nti abiriwa bi be wa dwene se o te na bobo anu asam ne nan o hwe de ekoso. Udi agro the report be kwa me abechewo. De ekoso. Na ha de he. Ye de omo te ha e bo mo ba yie. E twa omo ma. But obroni you sue omo se da bi. Omo no omo hunu se we useless. That is why I don't respect the dead. Uwa we mu sue yi bia biem. Nti we dey say ohun se emrofo sie fun ya he se de omo ye. Simple. Just say be omo ye conservative fo no pe no omo sia ya na omo ye yi but uko China na say for omo ni fun ho times ah o. Wa uko. Because omo hunu se uwu pe omo say mfaso news biem. Nokranso. But say what ase a bibi wo mu. Ukura poma kra no a ometena sia hwade a wo betumi aye ebeboa wo mo. But yen ha de efun brasman. Brasman e di be di efun na chi abonyo pepepe. Efun ni akwatwa efun atade ya yase ntoma. Ya ye we ya konu aduane ya yase jollof. So sad. Enti nyansa awade de ma yen yusu mu bikura o. David ye ne da so ye mo no. Nsem na. Ye de da so ye mo nti wa ye be ye sa akoa no a ni wure ekọ ode ade ne ma na beka so Nyankopon me de mi se wuti mu oden pa ezi mi de ma nko yusu ya hwe ya ye be ye sa akoa no na bi akoi na chirima no kwa de ko endra la me hwa no da documentary omo san ye fidie di aba cabbage carrot efuomu nioma no omo machine bi what enemo machine no ennamu na etwa mo no ena cars akese mienu ba ko dini ha enti otwa na gu emu a eye ma na adane aba ha na gu mu a
enyo omo edom ne ye pam omo firi afuo mu yi yes sese omo adwuma nyina efiri omo nsa o odi fidie ni betwa mo ni nyina owi a emo ayi omo san another fidie a ebe pore mo no nyina hu afiri wura nim cabbage no owo fidie a odi twa afei saa aluguntu bia na eso bebre owo fidie odi hye na sere ni sei a wo awosu dua no ni nyina be poro agu ayi container bi mu aye ne tisesei to odi si ase o bon saa na ni nyina poro agu Ozako. no asesa ko di baby cabbage ni so no o fidie edi tu ba ku tu etu a e wode e be famu akota ade afufuro mu. That is what people are thinking. Obi dwen ho se die ntina bag kura me an metimi di aya ne se me de niam begum. Da bi. E wo se me namuna ensuo muna ne ensuo beto a e wo se me san ye ne bibi e be san da ne chinye. Obi dwen se die ntina ne ya ma mokotena nimu de policy manimu yi. Unse ya na mo de ayi ahwehwe kese si ho. Dressing yes. Omo aye ni na we say onkotena no ho kwampo mfa nsiesi wanim keke wo odi siesi wanim wie no pese wo san kra da odi an se obetwe akodwa na kwa akiri na da ne mpa no adam o na se o ma ye robot a otwika robot a usidan robot o yediane China ye te ha ene se ko he o ma dwen no me ba do nya 18 o nya ye amu register no wo chene muram wo boa ena no ayi Cape Coast Nova ma hun si yatwa obi tire ho ebetwa adan a yesi bra ba twiro wudi na onum so obi mpa ne se ne bank ne ban onko no be ma nyam no na onje ne kwase ebuzi oh yes wow yes no yo ma me ne papa bo mpa ye o mutifi on wa ene ya be bo ye ne abua o ma be wasisi on sikat engo fo yusu o ma dwen o she kwa bone so dabi ebiri mo yusu o ma dwen ame po me ka ha no ye ha fo no chese engo fo yusu o ma dwen anapa wie numre die ha mia ne sa apia maya na edi prama aye no so di obete enuro adan kwa the information center ba kum say ye anapa nkola ko school no na ya bwa na pese wa ye say ya anapa tututu aden oh bibi ni ese men kan sa no radio anapa tututu na nkola ko school no ho ene ye kirechirem na ye de information center so pompo obeti opanka no mo kagum no mo kangum asembe nkure obeso tv ayara husem ayara kwa na yatimu okroma ayara husem pa ayara husem o man be na yatimi obi anso nya na dwen so odi yanim ono ne hwan eni si fo MPP fo yi leaders fo ya yanim ase tumi ni ho Chomutumi ko amanfo so ko hwese ne nioma ko so mu ba mutimi fa nya hwe na odi e wo ka kwa akiri deputy sports minister wa nkoto wo Morocco se hwan ama mesu Morocco ya Africa wo okọ ho ba besu ye adan a o se ye te ha se ye AstroTurf na ye no eno no ye nia Morocco fo no nkwada no didi agoro we woni ni kwahia no hye wa na se Ghana ye park bia na ye simpinfo bi be inspection se de bia park ni be green on grass ni be green nti om ko painti so wanted that Cape Coast sports ko painti so ko painti park na so ya ha northern region ho I think se Tamale also stadium na o maye wo ho no ene so mkoko hwie ejanan egu so yes and so on yes fertilizer o ko hwie ejanan egu so say no na dey fertilizer ne de beba obi a waje hu sika o na wiase so de mo me enka no kure Ghana num se o de yanyi wo ma hye da tena no ma bra o manya o mo so ma sena mo ma yi no eskafo bebre wo mu enya eskafi abrochi bebre mo na broche no ma de mu ma 90% wo ya na obetena na afi o di de no kakra bi na bra wo Ghana nya hana kakra bi say na anu kwatefo dadada fo no bi kakra bi say enne ye se obi yesikani wo Ghana ha dodo no a bo bra firi abroche
ɛna de bae na me twi taxi na me twi we na me ye we me ko ɛde ɛna ɔma boaboa no a to mo de bae ɛna ɔde aba ba Ghana ha no one pia ntimi ntina ha nye yi David so show trim so betra kro we so aye di anya forget it one ye ya enye agire obo kro no because Saudi also metna ha may business the way I be frustrate you no business ono a o ma wadwuma ni bi nye wan kasa so wo ya ebegu oh nkosi erade ya no ehu oman mobo ha wa na o ko man bi so a hospital afi bia ye penti dan mu emu ayefew emu nyefew emu ayedada emu because intention say yade na eba ono ebi emframa nipa na ebo wane san na anu say 100 years anniversary yes ye penti enso be ko hospital for nhihye mu no o say a part of health wa pomuden say o ba bi e hot so o yarefo ba na o environment na ho ye kama e ho no nyina boa in the process of healing yes na we dia obekọ no wo de wani be ceiling no kra yare chen wo a wo da ho no green green ceiling na yare chen wo a wo be ja yare sa no wo ho be na to that be tena fie me issue ni say it's not like we don't have the money you be to me there sika no na sika so na ya mismanage sika no ya de ya nneoma odwe ho a wonti ase ekoko football no mu di bo man koko football ehu hie ne wom de na ehu hie na sika ne de ye wo ma bisa say your political parties communicators ya say ye bia homa yi a NDC MPP omu ya benya nkofo na de kan akro ni allegation ba but the issue is why na ya okasa de ma Ghana te Ghana de oni kama for information ministry on so kasama aban we say come to a sum and see how we are suffering here about that information and apatutu early as 5 a.m. You can't sleep and when you complain about it you have a case say Ghana for the ye ho ade no ya no ya mini baby a yenya sa adoma chede ni free ye adoma chede e de ye adwuma pa ye no yes maf talk ade mraba kwa ye adwuma o Ghana ha pa ye mema line ye mema ema line ni asa we line ye ni moto sisi a o de kokore circle odoko station ho kokore ya sunlight nti e bo anwumere 5 a we ko line ye circle kwa da nyakura ne dia e zigzag ene de nipa na na enipa o ba ko na ayi this your dance station Johnson obi adwunse gukunku Johnson obekona Johnson body ase kosua ho no na gu station na nipa gu ho ni edi dwa eti mami mi sam fire question yenko ye ne den ya ne be yi why ye ne den ya ne be yi me suggest say contract aban ne Zoom lion no so or terminate ne be yon terminate na enye ne say wo sto anim wo asiesie sto if you anu mo ye na de say to na e bi e beto so a ye mo cha say bi e to we ye fro wa so de asiesie sto anim koto ball egu sa strategy na okoto ball na egu he enu de enye ye Zoom lion no o say me Zoom lion issue no ye betimi ayi ni na way say enkonko ye sa monopolistic way no a ekosisi ya no because ono no hunu say say ono nko a but a competition yes mo o ma say why competition wo mu a ono no wanya na adwuma yi a ya oba be je free asadu ba betu no e bia afia Zoom ba betu no oh yes we say ba afia Zoom ana say afia waste which media ba afia waste afia waste it afia waste wo ho sisie no adwere there be waste we can waste in real waste na mati ase waste ba we dey we can no enye waste na ye ka mo say Ghana character no e hu abi dam se di do no na me kwa wa don ko ho edi afia waste oh there be we are saying guy arena na be ho adwuma your friend industrial behavior we a country behavior sure na more than this is here there be afia na kashi majo gran ko ho there be afia waste oh there be di na me oh there be struggle nyamia ni nuku oh majo nko sisi ediga oh ewura na majo nko so
Anka to say yeah hey. She say you wura yi. Sometimes ya na enye Ghana ni bi nso na person odi bone o. Hwe you wura yi ya pack esi hey. Ya pack esi hey ko na awotwe o. Ayi krampo ka say bro. Ya me fai. O me fai. Munko bu se. Enye nso wuntua o utua. Sa. Ai. Really? Because you the Tuesday ya sene na me dey share sa kwan na e bia. Asene bangalo die. Me na we share e kwan no asa e bia o man we no. Nja o matutu kwan nti ama e bia. So go betimi anwan aba ne say bem eno so beka ho. Eno so ka ho. Oh, na se ka. Ke betimi anwan afa ne say aba be pick. But this year kro man ni na we a obetumi afa ha. E bia next week on beba. Asi wo say buru 1 week kra. Asane de ish. Se ye kwan ko me kwa kusaba. Ye betumi ayo. Bibie ni wono mo a wo kasa wo ya untumi. Untumi nye. Ye betumi aye. Ye betumi aye. Ye betumi ama Ghana ye the cleanest country. Ye betumi aye. Empanifo na bebo aye o. But procurement. O man ya nye ye nyina procurement. Na bro from procure bi. Abro from procure. O mo procure. Na process na the same. O mo de no senti ase wo mchen yen ha no. Boy. Procurement no. Ti senka we ball asem a ye kan. So person o man develop a ye nya ne central government o. And it we heard the concept of local government ministry no. Omo de ba ye yura to bi kwa kyenem no omo ka ho hwe de omo botaye omo de ba ne se o chicha ade mu a na se o pese wo kasa kire wo mo a omo te ne ntem easy access. So na ile zoom line for 8 months yinti omo ka. Or dance zoom line 8 months yinti omo ka. Akatua no so nya akatua bia o. 2.5 kese pa no so wo soro ho. 2.5 no mo. Omo amudi kese no so na tie condition. Omo mpra bi ehwie bi. Pampers akese. What check. Na o tete. Mu hwie bi so mu di akese. What dey aba ha yi? Say yen boss person or communicate here. Your department, your news, your sports, your way or so. It's all person or communicate here. Oko department no ho straight na no communicate. O catch the head and the back ho. It will never on so no na sa information ba ko no. Within few minutes na ajiba bia. Kwa. Sa dey develop ade. But yen ha no focus ni nyina won kran. Omumra ti say bia region bia we say Nigeria for ya omo die ya omo still omo bre yi. Nigeria for no my omo die no state bia won governor. Amo resources amunya wo ho nyina no enko ba bi. Mu di develop ho. And into we a governor no ani eden a de bia wo ho no e develop. Nti na akwa se competition no. Competition. Eastern region ko ni Ashanti region se ka yanso enya sei. Wasense da bia enya sei. On na ban no e monitor no. No resources are yenya free Eastern region. Enko ba bi ye de develop. E wona. Ye tua Eastern region for card free Eastern region for resources mu. Northern region for so yintu omo kan free e benya resources wo ho. Oh. So omo de no na su a yebetimi transport be from a had ya support ha. Hey, say Kagana within few years in KBE. Ni ye ni ampo. Leaders no. Why? Ya ban sanitation. Sanitation you making sure say aboabo ha when hunu a dustbins we be hunu be 5,000. Na omo mu yoya dustbins nso say ye be wo mu bibia na wo TV cameras ne bo ho so mu a imagination no ye so mu e fa nkotum o ye be mu aprapra ne say bosumi miensa kra na be pra sa ye nti eno san ye ye obi san na se nipa 10 na afọ ma aye o madwin so mbe wi a anya so be tia maka be tupe on be jai na krono sam ye me etimunya den kakra ye me etimunya den ye dan ye ha no ho ye me etimunya den kakra ade ba kwa ma hunu say ye tirim ye de Ghana fo tirim ye on de no obi kra tumi di bone wo kina se ohun okutamidi on fa ahudie no a ye nya ya I think say efufu yen ye nya fa ahudie ni ntemta afufu yen ya bepem ne na me hwe Namibia story bi Namibia heya Namibia ye wo dwapade e chen mo ba go to Namibia discipline uko Namibia bepem ne omo wo mrofo ni bi wo kronim they are helping them developing Namibia. Iron ore say uranium say hwan and resources ba ku bi eno pe
but go to Namibia koko how they are developing the yen ha na yetim ye de freedom na yenya na efufu yen nti ye de pe oko kan kura ye be ye we aye kan se ko he obi wo ye wo pa but enu so na be boa yen say o ye leaders ni bi kuta akukuduro te say ani adonke de obe kan fam te say former Greater Accra Regional Minister be di ba ko pe kura na me kwa ye mo on say no say eye kwan jenefu age won mi tum de on be kan mon kan fa me ho ka bi betimi atifiri abetwa fa so enti say suban ni bi na o si esua o man be boka say suban bi na o si esua o man be boka because they be obetena kwan ho ton je na the local economy no will grow enye ya kanyina wo gidie ebe ya agent leaders no so no mo bom to pe bu because me hu obi say obi to dustbin so na the ball out from ma me need to me bia me koka chen say me chiwa na obedi watamfa be but say me kan leaders no ye hia ebu okwa report so kra ye nya ne he na nya na wo kan ye obekọ no so ye fro sen o so ye fro mu fori papa so anya bi mo anya sa ni hia no nya sa ye me etumunya den akra ye me etumunya den obi na kan so beso yi na so utumunya den de bia me cheche ne ade a unye ye da unye ye so mo etumunya den akra so unye ye o so mo etumunya den akra erade hu ye mo bona ye hwese MPP ni NDC na mu no onyankopon be mayen we kandini bi because as we speak now no yeah the NDC ni MPP so because ye nya any third force or serious go for enti sa na tie dia wo se de ye won ye bo ho mpai na urade ye ni yi mayen enti omumu no NDC ni MPP ni mu no urade no mo ayen na onyi kandini bia o mine da na koma so is he okay and the next 4 years they say start the eternity oba ya niema o sha se o ye adwuma e be si ne kwan no onyi sa niema ni nyina mfiri ho one be constitution because minimum say o sha se o ka kire nipa se wa ye the dustbin si ho wa mfa ewura na nto mu a ye so mu a ye be punish wa minimum say human right for ne be sorry aba and into wudi kan sha se free constitution no akwa ye ho adwuma enye se bia wo pempuntu nti wo be bro nkrofo aku wom na mom o ba be discipline discipline yes discipline Canada kan discipline o ma ye discipline o ma yimu ye discipline debi ena nya e se ye tirim ade ba kwa ade ahye tirim se me nya appointment ai wo se me de ye yie we wan ka sam kampo no me a me nya appointment kwa ni me tirim se wo se me de ye yie a enipa around me no omo awadwen no bokro no ye yie because ever say my ye adwuma no fa kwantrene so aye madwuma na ma call retire e bi afi kwa na me dan mi si awi a omo nyame ombetwa papa akwa ye ayi Ghana Revenue Authority boss wentimi ensi dan afi a wakọ pension na we si dan enti already near the show mutirim say wokọ hono mu a bokro no si dan kese toka kese ye because when your position how can we develop with this mindset be mo ogidi opa me nko fa lectures in frabo chimra na ombe church new menu so ni chimenken mfa chimenken example no money school last year and Bruni be free Belgium be school down through Coliso Ghana ko hwe de o ma yo no ko ye school say is ayi achiman say na open school a more fun e wo wardrobe e wo masa ko hwe school dan mu obetimi ayama na yeye kroketwa determination kroketwa krobi wo kwan so atianka man nkwanta kwan so ohene no wa be si toilet kama mehu ewo kwan no de kwan no pe ewo say AC factory ewo ho no ewo the other side Eddie man nkrofo single handedly azumi ko bi wo chance wo krumo obetumi asi toilet ni bi a chewo mo ana de simple na jiska enso baka say aban omo kan aban no nso dinanu akotum bi aban mesimaye I say omo kasa because of how I am system ya impoverish into wo ni sika ya mo nipa ba ko pe ni sika ni ono no kasa na obi a didi but say you building crofo ba be hunu sika e kwan ye fa so pe sika omo nyina nim sika
Yeah, motivational speakers. We started from somewhere. But I'm sabri him say somewhere no. So that be. Mama na masini. Information center see. Papa anopa bia wonya ska 10 cedis a di 8 cedis never 2 cedis to anopa bia ye de we hye nkofo tim. Obu ono ma obe yo but Asase no it is nyame asem. Denti no se Sunday bia enko sorry. Ye ko kaka ye ho. Nyame asem a ye kan. Obu ono ma obe kan nyame asem a che no hwe nanim adum so on fa asem no. Wo de gya no. One day asem a wo ka kire no obedwen hu biom. No anya adwen sakira nti said ye wo kan ye I nen information center abey and I make say e bia ye hunu say nuisance because ye hunu emfaso e wo so ye betumi adane dede no ade aye ye die yes enti abima ni tie kra be yo bi de enti ka se na wo kan ya no pa bia abusuafo ya chia mo enen susu nyame de ye nkwa che se ya no kan no enne se nyame ye wadom na 5 cities beto won nsema fa 1 city sie baabi no I calculation mani pa simple sa semwe ni etie no ya sumu de bia emoaye na radio so na nka segment bi so TV so na adrofo ne bagiska yi na nka ye sa ovo na zo mu dem fanyo mo gra program bi sa no ahwe kwa unya tiefo atiefo firi na eba unya tiefo bi bai but ye pese okokofa shatawale a okeka na adwene kire safo ni uma na beto a ene Biem no bi ante. Edi mindset no. Adwen no. E was say ye ho adwuma. Ebe chenso. Kandini ben. Hwan ba? E na ebedi animu abe ne sa ba. Ye hwebe nkum hwe ni fine no ane ndc ne. Omo so de. Omumu no. Begu engu. Se onyankopon de leader bi a wasiesie no sonko bi de brain de afine. But se bibi say ni ho de a ye sra wurade. MPP ni ndc ni mu no. Onyi kandini a oye Ghana ni emfama yen nkoma yi be yi erade hu ye mobo obu papa bi ode ya mponsa okay o wasane bangalo o say newspaper review ya da na chese o Philippa o bradi nyankopon asane bangalo akoso alaji achiri ho a oh okay echi jamponsa echi ane pa ana phobia si onya radio ni ekofa nkomo ne bae ne mi bisa se atoyere ncham bi ana se emergency bi ba eya okai se wo be frɛ ambulance service ana se fire service se no ne mawutiri mu a wo me anya hu adwuma ni nyina ye mindset ma me na mase anopɛ ye na ye ntoa so asampapa bi amati oye asampapa bi amati offer oye medicine papa be na watia offer oye ye dia sam de no oh menua eye HJ Africa domini CSR Ghana heya eno makabom eno ma me how to atwa nei metu sa anwum yo o makofa organic fertilizer ba eye wofuo ni ye esiesi asase epammoa na ma wono ba no eso doso kuafo ni ene fertilizer ho ye din ye nya bi kura nto ebo no so ayetare eno so tiri mani je esanse offer kakra bi bottle baako 2 acres ebeye de kama na besusu se doso enu ntina me bo hu dawuro ediama Ghana kuafo nyina se opo ma kira kwan a from 055 5592707 and I say 05045944469. Any baby I talk where you know maybe offer organic fertilizer. As a baby I offer. Oye. Offer. Oye. Offer. Oye. Offer kakrebi su no ba no. Ebe su My Lord who began it. Asasira. Bemani. Ucha fami chuma na yido. Pepiasia pedu. Chechai onyemreda. Semene saluto salute. Simpio dia di pofu frone bejaman so. Gasem super plus. Eye latest. Oswabro wo. Ensonsios revia. Odi ehwe payara mankusisi tawano. Ey untumi ntake. Eye gasem super plus. Cement from Pepiasia pedu. Eye waterproof no waterproof. No di super cool cement ba town imponent mo sen. Contract se ni je ho. Jenum 42.5
5R super strong cement no so dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at you prepare some pedo. Our roofing sheets are baswano. Alucin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run, loading. What blocks machine, 8 blocks, bidding, solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Some supplies, sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, you know. Prepare some pedusuna and Nema water fame. Sansu or Casa, Otonia Madudua, Edico Jau, or then prepare some pedua at Wabu Road near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite or at Swedro Road opposite a Penning Junction, and at Tiasin our Areniase. Friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Prepare some pedu enterprise ana. Identify secret provider. One day, no be 2 days. One day, only one day. No be 3 days. Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahenkan 93.3 FM. Meba choye da se fidie no da so da ha ya kwakoto nkra ba ye to adwumadie ni so ede ama sima no edu mienu ena abo apa anopa no nkono ho ofre me obuoba ofori amanfo anopa yi mache eno ene dwumadie no edin a ye da so ate akonya kesiem edi ho chia me ede ama afei yawie efa no bebre no akabi efa no dodo no kɔ na mum akabi a yɛde to aso ede ama on efa yɛduro no ɛyɛ nkɔmɔ akɛse a yɛde to pono so no ɛno na ne bra so a yɛba bedi ho nkɔmɔ de edi kan ɛna mi hu saade we no mi yam hye me pa enra I read it over and over say how say World Food Program ɛde report aba report na omode ba no honestly se wohwe emfoni a etwa edifa my Ghana yen agrek ho a in fact a sobering picture for the country, and I think say we need to be very, very careful about that. A hard dream pa ma yankwa homa no so ne konkodi nkomo we mra na afei yemra metwa so emfama electoral commission enkomo ne yakwa kodi unsenra me ma promise say na yebedi ho nkomo ma me nkɔ ne yani yira Richard Kumado oye security consultant yene ne kɔ twe ho nkomo mra yira wote yen kan FM su ni ma che. Good morning. Na bibi abokɔ de wadaroma. Yes please. Okay. All right. Before I maybe saw me main question, no. So what follow how processes no air cost so I'm talking about registration air cost CCR no. What follow what will be your initial reaction to the things we observe so far? Oh, problems in it does will be great. Electoral commission processes in yet. Levels of ineffectiveness in here too high. And I never be brown, and yet it's not the best. And China is creating anxiousness and anxiety, my politicians. Ya koyana, bibia ya kama, obia to me go through the process now, and many of these problems. And so going forward, the Bible umpires the electoral commission will wake up to their responsibility. Now you're making sure to say Dampari will come to the fore. Now the boys need a bit more active at Mibwa. But this is a registration exercise. Can you imagine say you call elections for 2, 3, 4 hours machines need Juma. And now I'm for best line almost doing for better banana machines need a stop and Juma. A bit more problems am I. And see, let's just do it properly. But some of these inefficiencies and inaccuracies, particularly in terms of data, this is the only job they do. They don't sell tomatoes. They don't sell cassava in the street. This is the only job they do. And they cannot still do it properly. Adding 1 to 2.
which is equal to 3. How can it become 29? We don't understand. And these are people with PhDs and all manner of certificates they have at the Electoral Commission there. It's a bit of a problem now, brother. And don't you also think, say, as a expectation, what the ma a high, and on a can be a ma. Go and register people. Register people. You haven't even registered 100 people. What expertise? What the arrangement of there were places that they moved the machine to the far to reach on the same day. There were some other communities they moved it on some other day. And to those communities now, machine no cost spending 2 days. You register and I say you're registering about 10, 20, 30. What expectation is that? Isn't that foolishness of the black race? Say the my excuses. The Adwuma say excuses. The levels we set for ourselves is so low. Yes, me kind expectation. Not to cut you off, sorry about that. So we share even from the get go. Yes, so mobile share registration. Yes, make comment about them from the political divide, especially NDC and in the normal can. Because already someone is sitting somewhere expecting you to fail. You are going on air. How stupid will you be that you are going on air? This is a job you have done for so many years. And somebody said, when you go on air today, you will fail. So because somebody said it, then you also go and say, will your manager pay you? But you know that also is part of life and you can't jettison it. Which is part of life? No, it's not justifiable. That is why we are where we are as black people. You see, the way we think and the way we do things as black people, we'll never develop. I'm telling you the truth. We have traveled the whole way. When I set up the Independent Election Security and Compliance Watchers in 2007, we have traveled everywhere. I have lived out of this country for years. Because somebody says you are going on studio, you will fail. So your owners of your radio station, Ahenkan is watching you. And because Richard Kumado say you fail, it's part of life, so you go and fail. If you work in a white community where performance is measured, and I know that you'll be stuck. I see. You must wake up to your responsibility. This is what Bob Marley calls conscientious stupidity. This is what you do. You must do it to the best of your ability, irrespective of whatever somebody said. Your message go to play ball, and you have been paid so much money. Ronaldo paid so much money. Somebody say you fail. So because somebody say you fail, when you get the ball, you won't score. You won't score. Okay, I get that point. But what about almost so one more position one more attack with regards to commotions in the near causes here. One, Oma raising me one more point Oma raising one, and they say what no say mom use Ghana card. NDC I'm just telling you as a professional, so stop asking me NDC MPP. I'm just saying that if the electoral commission process has gone smoothly, among for do why they will find a smooth way of registering. And can police before crime, they will not be interdicted. Because if you study the human psychology and you study human interpretations of emotions, and yet the frustration it creates some level of anxiety, anxiousness, and nervousness. Yes, I keep referring to NDC. So when we read the third week and the electoral commission is still having this problem, people will agitate. Yeah, Mr. Kumado. Mr. Kumado. I will plead with you now. Why? Okay. May the NDC MPP no because we can't take away say stakeholders as far as our registration concerned. And one more so di fitting a chassis now electoral commission is also all can say omo de nka omo susu ye omo de buy yes say yen use Ghana card as a sole document no senka ye gitu mu a omo susu senka e bia nka ne a ekoso nyina from where you sit as security expert sa asem a omo kan is it justifiable said omo kan no I don't know whether you send people from your studio to the field. Machines now break it down, the system break down. It has nothing to do with Ghana card. It has nothing to do with because it's uti press and runner. No. Meaning we are not talking of press. We are talking of what happened on the field. What is press? Press I will figure the crowd would buy you wrong.
Did you send people to the field where you live? I don't know where your station is. When you went to the ground, system shut it down. Has it got something to do with the Ghana card? It has nothing to do with Ghana card. So why are you justifying what happened with the electoral commission with Ghana card? Because they have their men. They have their men on the grounds. They report to them. No, it has nothing to do with Ghana card. We've covered the whole country. Problems now, but system lock up and answer system shut down. It has nothing to do with Ghana card. That is why the electoral commission said shift to the offline registration. And offline synchronization, there was a problem. And in a normal press conference, they were trying to explain it. So it has nothing to do with Ghana card. In any case, a electoral commission can say you need to have people to guarantee for you. Not knowing they set up the system, they say somebody who guarantees once can never guarantee twice again. And the political parties are not aware. And to both NDC and NPP, only have proper register and they guarantee for them. Only to reach there and they said, these people have guarantee already. Go back and look for another person to come and guarantee. And no, what has it got to do with NDC and NPP? Is it no communication from the electoral commission? We are talking about people busing people from other places to the centers. You know, a part of the electoral commission's work. The electoral commission can say you cannot move more than 2 kilometers from your address. If you are with the Ghana card nearby, with the address now, until say you move your home, you cannot move 2 kilometers and that's more than 3 kilometers or 4 kilometers. Only the perimeter by answer. Say this whole thing about busing people will not be there. It is the electoral commission who has the mandate to conduct elections, which includes registration of voters. And it has nothing to do with the political party. And it has nothing to do with the guarantee system. The system broke down. And there was no explanation. And then I got agitation. Okay, but what we know is say most of your decisions are not taking. It goes through a IPAC, more political party reps. And it's a bibi say a be high be jeopardize the security of the country. I think that's also moving so train on my being this is so Anna. Mina anti omo country and the NPP before the the machines to no work. Is that what you're saying? Would they discuss this at the IPAC meeting? Say your quad day 1 day 2 machines in Yaguma. So one can say electoral commission, so the electoral commission, so they wouldn't know. Say you're quite best. I understand. Say some machines there. What you say, Minia? My friend, get out of my phone, Baba. Hey, I said, okay. You're Richard Kumado, and no AD and Commano. The stakes are high. Ne Koma Kosro, but yes, you might yes, I was see we see BC our questions. No. Dachi, Yensakanoa, Yenebe Twasa and Komui. So. And we apologize, say Abasa, yes, etiefo. We apologize on his behalf, say Abasa, Mufanche, and Mufancho, no so. Okay, yet I see Jubilee Hospital, Ikrayimu, and Anopei, Yeguswa, Sumo, Jubilee Hospital, say outpatient service, almost services and a dosun, outpatient service, inpatient service, and so, laboratory, no, pharmacy, antenatal care, no, postnatal care, and so, theater and a maternity. Afei ultrasound and ECG scanning machine so free with 3 sukosu na say baby bia area na show me ye pia fe ma no momra na yen cheke ni pedua no mu hwese bibia edede yi kama se ne be ya obehun sabofra no yo ba be ma ebrason bribe mu na obewo no ne sa ne manema ni nyina no ba yebetimi ahwe na ya kirew kama afei eye clinic enso so wo ho no mu wani ene hawa eno nso so no eyade a ebetumi ombehwe ama bibia tumi akoso kama fei osen ene no so wo haw bi wo ho a eno so ebetumi ahwe eyi ni nyina de free wo se ye polish so wo se ye free ho wo se ye white no ma ne kama ni nyina wo ba Jubilee Hospital ombehwe no matumi aya ma kama omuji insurance aban de ena nkrankran de aban de ena nkrankran de nso so eyade a wo mo eji wo ho Odan Adwuma-Adwuma Bridge and so 0244 575799 0244 575799 and 0241784645 0241784645 and no any
numbers ya wobɛfrɛ na Jubilee Hospital etumi agye wo so na wo ne wo edi juma. Yeah, that's why I can't put me den ho asɛm ne de Kunlun Ghana Limited. Enso so aba bɛboa yɛn pa omo di Mr. Kill ne de aba. Mr. Kill no ɛbɛboa ma wo akasa bɛma wetumi edi mu. And we tie hunchun capsules. Hunchun capsules no so jonso ɛna ɛho ɛyɛ din dia ma wenya 1 or 2 problems bi a ɛde fa ɛyɛ jonso no so hwan no so wadaroma okɔ hɔ mbɛboa X and Y ɛboa ma o low sperm count ni nyinaa wɔyiye free hɔ ma ne de ne araba bazen tablet ɔba okɔ afikyiri obi ate wo nka mepacha wo so wo ma nsa ka araba bazen tablet no ebi ken tablet no nso ne BP ɛna ɛtete wo a ɛna no na me ka kyerɛ sɛ BP ni sɛ nkwada nkitikiti nyinaa o ade a BP na te egu on so a ɛha on adwene pa nti mansan ka bi LB amoafo na na twimasi ɔkyeni ba Kennedy wɔ Green Pharmacy ni nyinaa wɔ akyem ɔdan saa nso na Magdako ɛwɔ akyem akyea sɛ 0545 906 665 0545 906 665 ɛna 0504 906 665 ɛno ɛne number ofra omo betumi agye wo so yɛbɛkɔ ahoma no so na yɛne Yura Edward okay yɛne Owura Edward Karwe ɔno no ɛyɛ General Secretary Edema Agricultural Workers Union yɛne ne nkɔnkɔ twin nkɔmɔ nti ɔno ne nkɔmɔ na yɛne ne bɛbɔ no yɛ food insecurity a World Food Program ɛka ho asɛm. Mr. Edward, good morning and thank you for joining us today on the program. I hope you're doing well. Yeah, good morning to you, all of you. And then to our listeners. Okay. The document that we have intercepted from the World Food Program is painting a very sobering picture for Ghana, according to preliminary analysis of CADA Harmonize report for March 2024. It has been estimated that 1.05 million people in Ghana are projected to confront food insecurity between June and August this year. How does this come to you if you have intercepted this same report? Well, let me once more say I'm humbled to have an opportunity to speak to your listeners on this important issue. I think the report is only confirming what is in existence for a long time. You know, these reports normally come after they have done their work on the ground. And if you look at the food situation in Ghana, it has not been good for some years now. It's not just today. But it's important that this has been brought forward for all of us to know that our situation, so far as food security is concerned, is still very dire. So it's a reminder of what we already know. And I'm happy that probably we should be able to take steps to address this situation that we find ourselves. Okay, so what are the key factors contributing to this situation? Yeah, let me say that even if one does not know, you will be hearing for about 3 years now or so or more. Food inflation has always been dominating the national inflation. What I mean is that if we take the national inflation, about up to 50% of the inflation is caused by food inflation. It's not only
2024, it's not only 2023, 2022, but as far back as 2021, 2020, food inflation has been the main driver of the national inflation. So as individuals, we've been spending more on food. And those who could not spend more on food or did not have the means be able to meet the food prices, continuous food prices, price increases, then of course they will fall into poverty. And if you look at the incomes of Ghanaians over the period and the overall cost of living that has gone up so high, and food inflation in particular, food prices going high, we are just there. We are in food insecurity. Not everybody though, but a good proportion of Ghanaians will not be able to live above the poverty line. And if you are privy to, are you aware of measures being taken by the government to address this? Well, yes, government has taken a number of measures. Like if you take Planting for Food and Jobs program like this, it was meant, as the name suggests, to produce enough food for the people of this country, and then also create jobs alongside. But the results show that this policy does not achieve its objective because, as you've seen from the report, and as we've known, that food prices continue to be rising up for about the past 3 to 4 years, then of course it's an indication or an indication that the Planting for Food and Jobs program, which government tried to use to solve food shortage and food insecurity, did not achieve its desired results. I understand this is in the purview of the government to profile remedy to curb it, but as a union, how do you plan to collaborate with government to give solutions to this impending or looming danger that face us arrogantly? Well, it is clear that we have, over the period as a union, so far a number of suggestions which, if had taken and implemented, would have abated some of this situation that we find ourselves. For instance, we were the first to advise government on how to eliminate or reduce smuggling, or ensuring that the inputs, for instance, the subsidized fertilizer and seed, did not go to the wrong hands. But it took a long time for government to listen, and as government was not implementing those measures, fertilizer smuggling continued. So, though government spent huge money subsidizing fertilizer for farmers, the fertilizer never got to the farmers, and therefore the whole goal to increase food production was not achieved. And again, I can cite examples for you to know. In 2021, government itself, around June, that is around, you can check graphic 16th and 15th July 2021, the then Minister for Agriculture himself came out to say that there was shortage of fertilizer because government has failed to pay their suppliers of fertilizer money that they owe them. So they refused to supply the fertilizer. So there was no fertilizer. And once there was no fertilizer, simply agricultural output will be low. Apart from that, there was so much smuggling of the fertilizer outside this country, where
government officials even came out to say that the activity, that is the smuggling activity, was so lucrative that even animals were also involved in the smuggling. That donkeys could carry the fertilizer unaided by human beings across the border. So the government policy to reduce that did not work. So all these things, we have proffered solutions. We also proffered solutions that we should have irrigation. So we're excited. When government came up with the irrigation project at Pologo, we're all excited. And then government went and cut the source. Today, as we speak, records on the ground show that there's nothing on the ground. Okay. And you will have also heard that even government has incurred a lot of costs on it, yet there's nothing there to show. About $12 million has been paid to contractors, and yet the money, we have meant to do. So you see, these were our ideas, which we push government to do. But unfortunately, the implementation has not always been good enough. You see that? And we don't have control over implementation because we are not vested with authority, resources, and power to do what you have to do. You see, we don't run the system. We are within the agriculture space, even though we are within the national space. We cannot order anybody around. You don't have that power. It's not vested in you. You don't have the authority vested in you. You don't have the resources. So those who have the resources, those who have been given the power to do so, have failed them. So this is how we contribute to solving our problems. Okay, so before you take a leave of us, we know when it happens like this, the most hit will be the vulnerable population in the society. My question is that, is there any specific strategies being taken by the government or being implemented by the government that will help the vulnerable populations also to access food sufficiency and then food nutrition? Well, I know that government has got a program running, which is a social relief program for the most vulnerable. I think they give them the stipend, every month. But what it then means is that if many people fall into below the poverty line, government must identify them and support them. So government budget in that support will have to go up. But because the whole economy is now stressed out, and government is stressed out in terms of resources. Even apart from that, government is stressed out in terms of governance today, because government officials are busy, doing their campaigns, and less is paid to addressing the issues of our people. So I'm not too sure that given the period that we are in, there will be effective means to address these people. So when we look at our people now, our governors, those who are leading us, whenever they go to the people today, they are not talking about anything, but they are talking about vote for us. It's just about campaign. It's not about solving the people's problem. And I'll tell you that the technocrats have a limit to what they can do. They can give technical advice. But so long as the political elite who are leading us are busy and focused in something else, then you can trust me that the vulnerable who are going to fall under the poverty line or who are going to be food insecure will have to battle it out in their own until probably the elections are over, and then we could begin to settle down. All right. Get something from Okay. Okay, Mr. Edward, thank you for sharing your insights on this important matter. We will definitely engage you in the coming days. It's a pleasure talking to you. It's also an honor, as I said, to be on the platform. Okay. Thank you, sir. All right. Yani ora Edward Kariwene Kochwin Komo General Secretary
Edima General Agricultural Workers Union. Ura Edwin Yan Kokobo and Common Frimpon Enterprise. But before I come to that, and come I any D and ye bonnet tougher the Amawa. Sano Panama catcher will say it could be no almost so mobun conta. Na enconta no mubu yeno, or monconta buono, a man a bomb de barbon, tin bruni friend findings. Your muhuni yen say, a free June, July, August. Sa June, July, August, no. Omuhunu ni say, I'm sure ye biano bedding kakra. Ewo Ghana ha. Na eno na ye no penny kwa train komo because ye ba no agree kene kuayo semsemo a wom wu ku a wom de wom ye kuafo adwuma wom dia no nti na wo si bisa ne se report no ayen ahunu wa ha ya kenkan no ono nso wahunu bia na no so ono nso ahunu bi na eno no baba be sisu dia wom nsem wom aka se ahoboa a ye bo ne Ghana ha no ya nhwe yi adaache ye bedi yedokono kwa because as ye kekare yani manyame so mpa bata dwuma e wo se ye na nkasa de enya de ayeye ya nhwe yi ana yibebu ye pa agudantuom nti e wo se aban na animu ya no hwe kwan obefa so a obetoto ne nioma asisi yi na aboa no nti mibisa no se okay na ohwe aban no a enhyehye bi wo no mo aban na hyase a wo ya no so wuntumi wo mu se ne ye hwe animu so mba ni nyina mo nye ye de nanso untumi entwe aban no etu nsi fom ye ban hyehye ya wo nso di gu akwan mu ba ko ne sa planting for food and jobs ye o mo di ba ye botae ne so mpese duane ebu nti eye den yara a wo mo ye bi na emum ekwan a mo fa so wo mo di ye adwuma no ena nsenkan ye kakra ewo ho a wo hwe animu se mpanimfo betumi aboa na ya hwe kwan a ebetimi esi ano nti mimi bi bisa ne biom se yenim se aban no asede so wo beye de nanso so mo nso makwa ye kuo yi adwempo ne adwentoato aban na mo de be ka aban de ho na aban no so etumi de aka ono no de ho no de ye adwuma na aboa ye nyina sanse yese kodo ye ma na ebu aso ekeka so wo mo de abre ne dom nyina mu no mo bom ho modern bia se wo mo so nim de a wo mo de omo wo no mo de be ma aban na aban ne duru ba bia na so ya eden wo ka asem na kire no no na adwene se wo tan no sesen nti wo ka no kire kire no wo munemu na wo te duru ba bia ne omo ka no omo mfa nya adwuma eno ne ya na am ya ba be duru ba bia ye wei te ne o kire kire bibire no amu na misan bi bisa ne se se sa na tie dia yenim se aduane ho ba be kwa atwe na ho ba be ye den dia wo mo ya na wo ye mobo pa se bi wo mo ni bie na wo mo nso so no mpanimfo wahunu se mpanimfo ye nhyehyeye bi a se koba se ye nka se mrewo nanso so abrabo de wo bo a ohwe bi nkunu ahwe nifa koba se aduane no ho be kwa atwe saa nkrofo be ye den nya aduane adie enye se aduane no anse wadi aye pintin am wafuru ayire o ne mom ye fre bibi se nutritious food aduane a wudi ebe mo ahoden be ye wuni paduane mu adwuma ma wono nso no eno nso akade ne hyehye ya wo mo ye de afa ho sade ebe ya saa ebre mu odin ne ba saa afo no omo ntumi nkonkoto aduane wo mo omo ntumi nkonkoto aduane wo mmea ya akese no a omo wo fie aduane ho odin ma wo mo no omo so be de nya akwanya no manya se aduane papa no a apomudin esan wo mu no ebi ene wo kire se abo ne ye kan nyina no twa kowie aban na ase enti sa aban be gye niema ni susuye bi a wo mo de ba na tum na efiri sa abre nso wa hya ase se wo ye ntotoye nkebeboa but on de odinani hwe petita kremu a obetimi akade ne nsasi ne bo se aban no nhye danye nhyehyeye bia de ma saafo ne de ni nyina kowie se eyabre hosem a ni nyina mu ye wogidie sa aban no obefa sa asemhia na wetu ho anamon ene se ye da na se a wono so kire se nani asopa na na mi ehunu se nipa ne gumu ahodo nti no ya no afa ni sa o se nani age pa no pai se ye nso so yebu ni bie na ya frɛ no ne ene na kasa wakasa fidie eso nti ye da wono nso so ase pa enkomobo no aye kokobɔ no tofa bom na media ma wo npa cho Frimpon Enterprise ena ye no nso so ye da na se yi wo ba ya o se ye nka nkire tiefo se mo amabie provisions no a mo pese mo di dwuma no ye watete so enti ya ne provisions na wo pe se wo ankasa wo personal one bi na wo pa na se o ta akoton ni nyina watete so de ama a obetimi ato ama na boa wo kama
ɛno akyi cosmetics no nso so frimpon so wɔ ni nyinaa bi enku ɛde spray body splash ana wo de ne yɛ de ahi bia nia wo pɛ bia medɔfo wokɔ hɔ no mu a wo nsa betumi aka bi yɛba no drinks nso a sɛne adwumadie bi aba nyame yɛ adom a kwasi ɛda yi yɛde yɛte yɛ baabi a manager sɛ wawo ɛto ne badin a yɛkɔgye yɛni yɛba yɛkɔ hɔ no mu a yɛde ɔbɛma nsuo anom yɛbɛnom ɛyɛ drink nso ne nyinaa ɔkɔ frimpon hɔ no akɔtɔ na ɔde akɔdi sɛ adwuma no nti wo nso ebia na adwumadie bi abɛfie a ɛwɔ sɛ wo som wɔ ahɔhoɔ a wadaroma ɛyɛ ana wayɛ ne saa na ayɛ fɛfɛɛfɛ frimpon enterprise wɔ drinks ne nyinaa bi na afei nsuo no nso wɔ ne nyinaa ebi ɛwɔ hɔ ɛno akyi yɛba no electricals no sɛ wopɛ cables sɛ wopɛ bulbs lamp holders ceiling fan multi socket pop lights ne ne ɛka ho no ɛna rope no ne ɛkenka ne nyinaa wokɔ ahonsa bɛtumi aka bi plier afei fridge guide na tv guide nso wokɔ ahonsa bɛka course no ɔwɔ 3 pins ɛne dodoɔ a wokɔ ahonsa bɛtumi aka ho deɛ ɛno no wɔ Liberty Lane na ɔne akɔ na nabro san ne die ne muhwɛ eja kɛseɛ deɛ so ne baabi a yɛasɔ no Mandarina Hotel aseɛ hɔ ɛhɔ nom na wobɛhunu Frimpon Enterprise adwuma wura wadi papa acha wogu so a wodi papa ho nsɛmpa yi na okon kwantanim new market nso so a ɛhɔ nso aba bɛbɔ ade mu hɔ a wabie ne nkrabata ne bi Canadian Bank dankɛseɛ ne mu nso ɛhɔ ne yɛ drinks ne nsuo nko a woyi no de si nkyɛn a afei kane Barclays Bank no ɛne yɛfrɛ no Absa no wɔne ne die ne mu hwɛ wokɔhwɛ soto a wabie ne hɔ a ɛhɔ ne yɛ mat 24/7 anadwo da suom kura wokɔ a nea wopɛ bia wo nsa betumi aka adwumawura Frimpon Enterprise yɛnyɛ ne den ne wɔyɛ buei wɔyɛ adwumawura a wodi papa ɛwɔ ɛyɛ ɔdan ne mpɔtɛm mepakyɛ yɛ ntete ne homa mu wabra yɛ pɛ nsɛm bi abisa 024489 7525 0244897525 0208473953 0206 473953 0242 111236 0242 111236 ɛyɛ number abɛfrɛ na yɛtumi agye wɔ so ebiom ODI Electronics abusua na ODI Media sɛne ebinom nso ka no wɔno nso baaya wonkuta wonkura okura ne nsɛm TV fridge rice cooker blender kettle washing machine deep freezer ne ɛka ho ɔse sɛ wo pɛdeɛ ma bobɔ din nyinaa bi usika no enso sɛ wo kwa kɔgyina hɔ akɔyɛ cash and carry no ibi ni hɔ a enha ho sɛ bi a wokɔtɔ adeɛ no ɛyɛ 1000 Ghana fa 500 ne bra wo de adeɛ ne bɛma wo di no korɛ fa ma wo ankasa ho na tua adeɛ aka no wobɛkyɛm bosome miɛnsa watua wie fridge na bɛyɛ wo de rice cooker na bɛyɛ wo de blender na bɛyɛ wo de adeɛ wopɛ bi aba bɛyɛ wo de ma wo nsanka wo mo nneɛma ne bi na ɛmoa wo paa esi ade waba bɛbɔ adeɛ mu ɔdan ha o ɛnkyɛ yɛbɛkyerɛ wo mo akyiri kwan na wakɔkɔta biri wo nneɛma frɛ no 0550 900 600 0550 900 600 o frɛ number we ya wo nsa ebetumi aka yɛn na afei nkɔmɔ bi a ɛwɔ hɔ no mo ne yɛtumi ahwɛ mu na yɛdi yɛbɛsan akɔ back to yɛn stories no na baako bi wɔ mu a ɛwɔ sɛ yɛhwɛ ne yɛyi firi mu a yɛtumi ahwɛ na yɛyi afiri mu ɛberɛ yi nso kɔɔ okay nti ma menwie wei ne mmom na memma tiefoɔ kwan na ɔmo nso mfoɔ ma adwenkyerɛ mɛtoa so ne yɛn sɔre Mawuli Frutos Ventures ɔno nso so sɛ ebi a woyɛ contractor wopɛ excavator anaasɛ bulldozer anaa wopɛ loading boys bi na ɔno makɔ akɔyɛ adwuma na mason foɔ sɛdeɛ moka no na ɔno akɔyɛ construction work wadaroma yɛ na wama wo nsa ka Mawuli ne number no frɛ ɔbɛbrɛw excavator bulldozer no de akɔyɛ adwuma kama ebia wanya asase krokrokro bi ɛna wopɛ sɛ ɔbɔ wo nsesen wɔ so agya ɔbɛyɛ ne dan kakra waprapra ho a wanya no wopɛ sɛ wobɔ wo nsesen ne kakra bi san sɛ efiewurafoɔ no bi ha adwen dodo pirikɔdo ne yɛ adɔɔso mepakyɛw excavator bulldozer wo nsa bɛka bi ɔde bɛpra asase ne so ama ɔkama wode ane sɛ wobɛfrɛ Mawuli Frutos ɔde excavator ne bɛba na ɔmo de abɛdi sɛ adwuma no de ama wo mining works bi a wopɛ so mmarima wɔn abɛtiri sisi wɔn ho so bɛbɔ ama ayɛ no ɛno nso wobɛtumi afrɛ wɔn nkonnwa
opi nkonwa de aye wedding engagement outdooring say bi aye yie bi na aba abedinto anase birthday party bi na ekoso mo opi nkonwa tena so canopy ayi abafie ana adwumadie bi abafie ahoho abesom wo me pa cha wo pe ba bi am omo ada mattress no o ni nyina bi a ode be ma wo ani jesam ne say owo achim so abani wanchim potem ho nanso so utie wa ache ase utie wa kroso asene manso babia wutie bia no wo frɛ ne a ɔde begu kaa mu de aba babia wona beyi ne kama de ama wo me pa cha wo frɛ Mauli Frutos Venture say 0541 47 0857 0541 47 0857 and 0200 787889 0200 787889 eya no fresh number we Mauli Frutos Ventures we serve you the best obejo so kama na wetimi aboa Afrakoma Community Hospital so boa empa o se unimu obi na yare etete no wa kwa ya ye kwa nkro me pa cho mane mfa na ni nkyire mu Afrakoma Community Hospital ni empa ne nhwe Afrakoma Community Hospital behwe se oba no afa yafunu no bewo asomdwiem afa ne ho afa ne ba nia omode na beto a obegya yaresa no so ho beto ne kama unimu obi a etwa so na pantan ebu egum ama emframa papa yi a ebi fa mema enantem no ono no eho akwa atwe de ama no a wo de an se obefre 0597 005963 0597005963 me pa cho etwe yare bone wa hwe ebetimi agye won kwafiri nsem wa bra wo bre nsonye unimu obi mpa cho mani nwu ansa makotwitwa ntoma ko penti dan ho akototo na ntwi abobɔ ho monhwɛ na monyim firi ne nantem ma no na wonya asomdwe pepiase ampadu enterprise nso so sɛ dansie no ɔbɛboa mo asi or the Gasem Super Plus, Super Cool, and a face Super Strong, no, or the abe boy you Iron Ross, in Ketwa Kesiania Dantemo Nadwa, and also sa strong marine balls. Jensen the board now so so oh, your Acadian Bibrino aluminium, aluzen, galvanized, IBRIDT, Nina or Honomo, Yaban binding wires, and also a wire mesh, headpan shovel, or block machines or horn a few trap blocks in the so solid and a hollow blocks 4 inches ekopem 6 or supply miani abo quarry dust o call pepiasiam pedu enterprise ya unsabe kan nyina bi or cast wo ha ton yema ni gum ye hwe nyema ne dodo na wo se adikoja wa ye ma onkasa mo anum ntasuo ngo mpachow ye be kwa akuja free a wunti ahwe o dan boabo ye be Akim State Junction Jubilee Hospital so wo behunu ye wo ho enkwantanim new market ye ne market ni die ni muhwe Odani Swedro Quantimpon so so wadaroma yene Apiani Junction ene die ne muhwe ena fe achiasen so yewo ahwene ase 0244 166937 0244 166937 0208 299 115 0208 299 eye numbers ya be frena Pepiasiam Pedu Enterprise Wedimi aje woso no aboa okama baby ya duro no adaroma o adwenkyire bi apeso de betoa so a ye mo akwanya no frebra na fa betoa so na fe yen sorry so 0201 944485 and 0554820910 oluma kasa wie pe ye peke o course. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Yeah, that's it. Udi ni baby akase free wadaroma. Yo, oboba we uni ebe ma taxi driver be gwen. Chairman pacho nti yo. Yo, ana no pede ya kufonshira opa ni 24 ani omo aye nche. I mean chia nche mo de mama ya kata master judge. Ani ni company for ina Mr. Salisu or repair condition ya kufonshira. Minia ya kase ewiase ankasa no ya de ade bi to so na sade no pese oyi frɛ wo so a akobɛbɔ homɔden sɛ ebi frɛ wo so sa entro asɛm ya esi ano man panie be de akyire aye ne kin a ɛhyɛ no kon ebi asa kusi otikiman andra wugina pa so ana wuguso a wo yo betre school for no na simply allowance ya restore ya tie bibia won say edu question time hwenim guasa to man panie be de akyire ke ne say aka ne fa na yi a what 3 term or 3 term or a friend is saying nursing training just one seed input sabi in transfer man
enti da ben ana ni sika ebeba sele be obonye bibie tire school fees ne ne books or the auto books what you ma penye be de tire kan FNC say aye ne me ne finance minister be twen no no so na finance minister envin ho wonu se muntua aye ana wuti na paso woka nothing training for word and dey be mo fu ye ka kwa me say that kase say alawa ne ba o enti mo personal love friend muntua de mo de o say driver alawa be na eba for the past 3 years ni but ye me yes central for work Ghana has some way ko say no kwa topic for the day that you from penifo ebisa because penimu de won't me sabe e me control event my Ghana penifo ni na but ye be so ma peni be de akiri central for air cover na and we are tell so be de bia asa ano pe no more kind daily post o mu huro na so o mu huro bi obo be ndro mu huro no me ke Mate. Ndro mu huro no Mate. ye ni bia so se mo boba Yo. papa ni be player de bi obegu no hwan ni mu ase All right, Mate, me that say Mimi am obi nto aso nso bi e wa ha enomo. All right. Unza utisi ye de da. De betimi emienu. Wo ebia wo beti de ni say eyehuru. Ebia me nso meti de ni say o ye gbaje me so. If I tell you we can say free. Hello. Too bad. Oh ba no ma na mu aye den. Now wetimi agina so yie. Okay. 0201944485. If I told you, maybe I can say free. Hello. Oh, Dabio. Heavy. I say, I no paying soon toy. And that line is why tree. Hello. Hello. Yes, sir. We didn't maybe I can say free. Yo, what about where? After the phone, you back up at Massane. Maybe I told you. Yo, you fancy more than my. Honorable George Kwame Abuaji, A.K. Ulua. Now the more than incoming president. Alaji, His Excellency Alaji Mahmoud Baumia, a doctor. Penny, what's happening saying? Won't come on the sound of pay. Yo, Mamma Kamasan Kakla here. I am this is what you almost said. I blame. Or Penny Mahama, you who is Sasida, and I see you who in modern border. Ya wo man Ghana mu no man pani Mahama o man pani dada wo be ka kire say when min tia nurse allowance in teacher allowance in the lot of tia na ntia no na tia no wo man pani Akufado ani Alhaji Mahmoud Bawumia ba